Yesu Kristo ashimwe inshuti mukunzi umwanya udasanzwe ndakubarira ko ari umwanya udasanzwe wegera agatelefone kawe, wegera akaradiyo kawe, wegera mudasobwa yawe ukaja kuri wewe stata kaburungu Albert Vakaburungu nare nagiye ukagira subscribe ariyo sabone kugira ngo ukomeze uronka ibiganiro, ukomeze ubona ikibiriraho ibiganiro, ndetse abari mu mahanga cyane cyane bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, za Canada, za Burayi, za Australia ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika. Uyu munsi kirite muraza kwibona ikibiriraho uko byama byagenze, kandi no ku munsi Ronefu naho nyene itariki 9 navuga itariki 9 ihiganwa riri ku rwego navuga rw'igihugu yitwa Miss Burundi 2021 naryo nyene Albert TV izari batangariza ikibiriraho. Ikaze rero, ikaze mu mwanya udasanzwe w'ikiganiro imbaraga z'umuzuko. Ikiganiro imbaraga z'umuzuko ni ikiganiro kidasanzwe, n'imbaraga kuko z'umuzuko, imbaraga tuvuga ni za mbaraga zazuye Yesu Kristo amaze gatatu. Izo mbaraga tuvuga ni imbaraga zidasanzwe, n'ubushobozi budasanzwe, ni bwa bushobozi bwazura Lazaro amaze kane. Ubwo bushobozi ndi kuvuga, ubwo bushobozi ndi kukubarira ni bwa bushobozi bwavugira muri profete Ezekiel muri 37 Ezekiel 37 guhera kuri verse 1 ativugira ku magufa yapfuye abamazima. Ayo magufa abamazima, ntabwo nawe ibyawe byapfuye, ntabwo uri kuranyumva wapfuye, ntabwo wewe uri kuranyumva uri kumpanda na buhoro oya, ahubwo uri muzima, uracyafite impwemu y'abazima. Ndakubarira, ndakuzana ijambo uyu munsi ngo ibyapfuye biraba bizima mu izina rya Yesu Kristo. Ibyamaze kubora rabashikiriya birazuka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndakuzana imbaraga z'umuzuko. Izo mbaraga z'umuzuko aho uri hose ziragukorera. Izo mbaraga z'umuzuka uri hose, uri muri gereza, uri mu bitaro, uri mu nzu, uri kuragenda, izo mbaraga ziragukorera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Anywhere aho waba uri hose, izo mbaraga zirakuzanira impinduka mu buzima mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abashoferi bamaze gufata akazi, izo mbaraga ziragukorera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abari kwizamu regardier cyangwa reveilleur, aho muri hose imbaraga zirabakorera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Izo mbaraga zirakuzanira impinduka ku buzima bwawe uyu munsi wa none mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Reka ndakubarire yuko twarangije iminsi mikuru. Ni iminsi mikuru, ni twari mu gihe benshi tuzi ko turi mu gihe cya Pasika. Pasika ni Passover. Ubundi Pasika niki? Ndakakomeje ko twatanguye kuko amasengesho azatuganisha. Turakomeza ya masengesho y'imisi 90, ariko ubu ngubu twafashe amasengesho yiharije cyane y'imisi 50. Imisi 50 no kuvuga iki? Twatanguye imisi 40. Imisi 40 ni imisi Yesu Kristo yabanye n'abigishwa biwe, abigisha, abahanurira, abaganiriza, akora ibimenyetso n'ibitangaza. Niyo mpamvu muri iyi misi natwe 40 n'ishengero turabwiriza ubutumwa bwiza buhindura abantu, na cyane harimo n'abana n'ugwaruka, abajene bose twabwira ubutumwa bwiza bubahindura, tukabahanurira ubuhanuzi bw'ukuri buri authentique, twabwira amakuru y'ijuru, tukababarira inkuru nziza ibahindura bakizera Yesu Kristo nk'umwami w'umukiza. Tukababarira ukuntu Yesu Kristo yapfuye akazuka ku bwawe we uri kuranyumviza cyangwa se ku bwabo. Ubwo nibwo butumwa burimo bubahindura, maze abemera bagahinduka. Ijambo ry'Imana rirambara ngo mubwire ubutumwa bw'iza bari ku isi, mu mpande z'isi zose, mugende mu mahanga yose, mugende mu maprizo, mugende mu masoko, mugende mu mabarabara, mugende mu ntara zose, anywhere mubwiza abantu ubutumwa bwiza. Abizera bakabatizwa barakira, bakira indwara, iyo ariyo yose, bakira kansere, bakira ubukene. Ubukene buri kuri kategori ya mbere cyangwa se buri ku murongo wa mbere w'indwara. Barakira indwara, barabohoka, bamererwa neza. Abizera bakabatizwa. Ikimenyetso cya mbere inshuti mukunzi uri kunyumva, ikimenyetso cya mbere cyo kwizera no kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Uwemeye ukabatizwa, uwemeye ukabwira ubutumwa bwe, umererwa neza, urakira, uratera imbere mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Igihe uhuye kandi n'umuvugishwa, ubuzima bwawe kuko burahinduka, amateka yawe arahinduka. Uburyo dufite ni bwinshi cyane, ntabwo nabukubarira ntabwo nabikubarira ngo ndaburangize, ariko ndaza kukubarira intahe zimwe. Iyi minsi 10 nayikurikira ni iyo misi zadushikana ahantu bita ngo kuri Assumption mu Gifaransa. Ni Yesu Kristo yurira mu ijuru. Yes,
kandi ubwo tuzasenga ariko tuzaja dufata iyindi minsi 10 yiharije. Ni minsi 10 Yesu Kristo yabarungikiye mu kawera. Ubundi Pasika ni iki? Ni misima itambiye. Yes, imitima itambiye. Pentecote ni iki? Ni misi mikuru ko bejeje basaruye bakabyina barashima icyo gihe mu Bayuda. Ariko kandi Pentecote bisigura iki? Ni mu Kigiriki, ni Greek, bivuye mu giharo 50 Pente kote 50. Niyo mpamvu uzakumva hari ahantu bita ngo Pentagone ni mpande zitanu. Ni iki? Ubwo n'urwego rutuye muri kiriya gihugu. Yes, kiriya gihugu cyo hirya kiri ku rwego rwa mbere ntavuga izina. So rero ne kuko Pentecote ko ari iki? Yari imisi mikuru, bagaragaza imisi mikuru. Byagenda gute? Ubundi muri Israeli hari ubwoko bw'imbuto, Abayuda bakimbura bakabyina. Yari fete ubundi yo kwimbura canke y'umusaruro. Twebwe i Burundi twayigereranya n'umunsi mukuru buri muntu wese w'imvukira agenda abari muci agenda kwitongo, akagenda kwikomine aturukamwo, maze agasangira ibiryo, agasangira ivyo kurya. Yes, n'abavuka komine, ubwo n'abavuka aho abatuye. Nuko nguko rero umwuka wera yaje kuri uyo munsi kuko bari bose nka benshi cyane bakoranye. Yesu yasanze abigishwa icyo gihe, Yesu Kristo yasanze abigishwa 120 igihe mwuka wera yaza kuri bo. Rero uko ushobora kwisoma muri Zaburi ya 126, n'icyo gihe rero baririmba iyo Zaburi. Abayuda iyo bari barahungiye, ubwo bari bahungiye ahantu bita muri diaspora ni Yerusalemu. Bakaza bagahurira i Yerusalemu. Baba bahungiye mbari mu bihugu bitandukanye, maze bakaza bagahurira i Yerusalemu bakagira iminsi mikuru. Fete zitatu zikomakomeye muri fete 7 z'Abayuda nayikubarira. Ya mbere ni Pentecote, ya kabiri ya mbere ni Pasika, ya kabiri ni Pentecote, ya gatatu ni Fete du Tabernacle. Ariko nakubarira ni iminsi mikuru ikomeye 7 ku Bayuda. Rero bararirimba bakaririmba kandi bikagenda neza. Pentecote ni iki rero? Wari umunsi wo gusarura nkuko namaze kubikuvarira. Ariko icyo gihe nyene mwuka, kuko yabona bose bakoranye, Yesu Kristo yabona bose bakoranye, mwuka wera aramanuka, Yesu Kristo aramanuka. Kubera iki byabaye icyo gihe? Ntibyabaye pururiye, oya. Imana data yashaka gusarura abantu, yashaka kuronka abantu benshi. Petero atanguza ishengero hari 3,000 by'abantu gushira ko intumwa 120. Mwuka wera maze kumanuka n'itorero ryavutse. Niyo mbamvu tukubarira ubundi tuzagira anniversaire itorero ku munsi wa Pentecote. Ku munsi wa Pentecote niyo tuzagira anniversaire y'ishengero ry'ukuri kuva rigitangura. Rero karibu, turaguha ikaze. Yesu Kristo akugirire neza, Yesu Kristo aguhereze umugisha. Haheze imyaka 2019 nuko Yesu Kristo akugire neza. Ubundi imbere y'Imana ni misi 2 aho ndiko kubari ataheze imyaka 2019. Icyo kiringo nkubariye imbere y'Imana ni misi 2 gusa, only 2 days. Bose bari hamwe, mwuka wera ruruka. Niko navuga mu rundi rurimi, habaye umubatizo wa mwuka wera, habaye umubatizo wa mpwemu yera. Kuva rero mu gihe cya Yesu Kristo intumwa zarapfiriye ishengero. Eglise ubundi yari mu maboko, mu ntango yari mu maboko y'Abayuda. Paul araja yagiye hirya no hino, arajana hirya no hino, aragenda i Roma, muri Aziya ntoyi. Aho mvuze Aziya ntoyi mbavuze muri Turkiya, aragenda mu Burayi, aragenda hitwa Makedonia, aragenda mu Bugiriki, aramanuka ngaho i Korinto, aramanuka Chypre. Aho ni Burayi ndi kukubarira. Nubwo rero ubutumwa bumaze gukomera, buramanuka no hino muri Afrika, mu birabure originale. Hanyuma aho rero nakwarira hari mu kinjana ca mbere. Ndakumenyesha ko Yohana yapfiriye Efeso. Amaze gupfira Efeso Yohana, aho Efeso ni muri Turkiya. Ni byiza yuko ukurikira inshuti mukunzi, ubishoboye ushobora kugenda no kuri wewe zitatakarunga Albert TV akarunga nane canke kuri YouTube, ukaraba video ikibiriraho yabona ubutumwa bwagufasha igihe waza uranabusubiramwo
kuko ndi kukubarira ibyo utigeze wumva, ndi kukubarira ibintu bikomeye ku buzima bwawe. Niho rero yapfiriye na mama wa Yesu Kristo, umuvyeyi wa Yesu Kristo ariwe Maria yapfiriye aho ndi kukubarira. Unyumvirize neza, Yohana yapfiriye muri Efeso muri Turkiya, na nyina wa Yesu Kristo twizera umuvyeyi we Maria nawe nyene niho yapfiriye. Nuwo aka kandi kukubarira imva ye nihiri nawe nyene niho yapfiriye, kuko niwe yaramufise. Ndeka ndakubitse ko ku musaraba Yesu Kristo mu gigabane ca Yohana ca nyuma 20 rabashikira 22 Yesu Kristo yamubariye ngo nguyo, abarira Yohana ngo nguyu mama wawe umuvyeyi wawe ndaguhaye, nguyu umuvyeyi wawe ndaguhaye. Niyo basigara Yesu rero igihe Yesu Kristo yamuha ari ku musaraba, intumwa zimaze gupfa, hari abandi bazisimbuye cyangwa se bazisubiriye. Hariho nk'uwakwitwa nakumenyesha uwitwa Inyanse Doroyora, nzakubarira amateka ya Inyanse Doroyora. Hariho uwitwa Eusebe, hari uwitwa Saint Augustin cyangwa Augustino. Muri Afrika nakunda kubarira ku kinjana ca mbere habayeho n'abandi bitwa ba Ambroise, ntibabita ariko intumwa ico gihe ca none babita Père de l'Église. Père de l'Église mu navuga papa w'ishengero, nyine ngaho urabyumva, vuze papa w'ishengero canke papa w'ishengero byose ni bimwe. Papa w'ishengero canke papa w'ishengero byompi ni bimwe. Itorero rero rigira ibibazo, itorero ryaragize ibibazo, niyo mpamvu nakubarira iburasirazuba abantu. Yes, ndiko nakwari ico no kwita histoire de l'église. Yes, histoire de l'église mu Kirundi ni iki? Ni inkuru z'ishengero. Yes, uko zagenze iburasirazuba. Mvuze iburasirazuba mvuze he? Mvuze Europe, nkavuga muri Turkiya, nkavuga mu Bigiriki, nkavuga Afrika, Egypte, mu Burusiya. Ico gice cyarimwo aba orthodox. Iburengerazuba ariyo navuga Occident, hariyo ishengero rya mwinshi, abenshi turi benshi, rya benshi ryitwa turi benshi. Ishengero rya benshi rivuga ngo turi benshi. Ikaze abatwara dukurikirana kuri wewe zitatakarunga Albert TV akaburungu onarenage, mukomeze mukora share, partage mu yandi magroupe murimwo cyangwa ku mapage murimwo, mutumbereye ko aho muri hose mukomeza mugira share, haba kuri Facebook, haba kuri YouTube, haba kuri Instagram, mukomeza mugira share partage. Intumwa rero yabaye imwe, imaze kuba imwe yitwa pape canke papa canke papa, byose ni bimwe. Maze orthodoxe ija muri barakomeza abadobute nabo bari abantu b'umwimerere baraza, bitwa ba authentique, aba orthodoxe nabo baraza. Afrika rero ijamwo ibakolonize pare ishengero rya nyamwishi. Turi benshi, natwe turi benshi. Yesu Kristo akugiriye neza, namwe muri benshi, Yesu Kristo abagiriye neza. Nuko rero bimaze kugenda, abanyaburayi uruva bamaze kuza kudukoloniza, haza abanyaburayi kuko nabikubariye batangura muri Egypte haguriye cyane aba orthodoxe, hakaba n'abakopte. Muri Ethiopia ndiko ndakora kano kanya, Ethiopia irimo abantu benshi baba orthodoxe Ethiopia kano kanya ndiko ndakubara. Ubwo tuvuze Ethiopia tuba tuvuze Afrika yomi, tuba tuvuze Afrika yose. Ni Burundi iryo shengero ry'aba orthodoxe bidiriho. So eglise rero nyamwishi yabeshi yitandukanya n'Ubwongereza. Unyumvirize neza ukuntu byagenze. Imaze kwitandukanya n'Ubwongereza niho havutse Ubwongereza mu Gifaransa bwita Angleterre. Yes, Angleterre. Niho hacavuga ati twebwe turabongereza, reka twite Anglican. Ya ishengero ryitwa ngo Anglican. Rero wowe uri mu Anglican wumve ko ufita ko ese uri umwongereza. Ni byiza igihe haba ariko haraba colonization ni ibintu uri kurajamo, umaze ni byiza kwitohoza ukumva originale yavyo, ukinjira mu kintu uzi. So wahora wumva witwa umwanglika, wumva ngo you are an Anglican, but you don't know what about Anglican. So it's meaning that an Anglican n'umuntu iryo shengero riturutse uri umwongereza, kuko n'urushengero vuye Angleterre. Twebwe turi mu Burundi ntabwo turi muri Angleterre,
ntabwo turi mu bazungu, ntabwo turi muri Angleterre, turi mu Burundi. Kano kanye ndiko ndakubarira turi mu Burundi, ntabwo turi muri Angleterre, ntabwo turi mu Bongereza. Wumvirize rero abazungu ko bameze, n'iciza c'abazungu n'ikibi c'abazungu ndakikubarira. Ni biza kubimenya. Ubwo rero nabo bararahira barakubita urutoki bati we can go at Rome. Ntidushobora kugenda hehe i Roma. Abo n'abongereza kandi ni hafi i Roma no mu Butaliyano ni hagufi, ni hafi bien sûr. Ati twebwe reka twigirire itorero ryacu, nuko kandi twebwe abihebeye Imana canke abakozi abakorera Imana bacu ntabwo bakumari bonyene, reka tubaronderere abakenyezi, tubabwire nabo bagira abakenyezi, barondera abakenyezi nuko ngo ubwo haba iryo torero riba rirabaye. Haraza reforme, navuga iki ni impindura amatware. Ubudagi nabwo haba umusore ndi kukubarira yari umusore yihebeye Imana, navuga no umupatiri cyangwa umupadiri ubungira ngo ni bimwe. Hari ahantu bita Ivtamberg mu Budagi yitwa Martin Luther. Yaturuka ahantu ku gacimbi cyangwa kati yitwa Martin Luther, yanditse ibintu navuga 96. Abantu bize barumva icyo bavuze kwandika ibitabo, ibintu 96 mu Gifaransa babita ngo thèse babita thèse. Ubwo niko babitoreye nyene. Ubundi hariho hypothèse na thèse hypothèse, ariko thèse ubyumva igihe kugira ngo uronke impamya bushobozi ku rwego rwo hejuru, urinda kwandika ukagira ubushakashatsi cyangwa kwandika ibintu, ukadefanda ibintu, ukavuga ibintu, bakavita rero abahinga mu mvugo y'ikinofunofu byitwa thèse. Ayandika thèse atemeranya n'Ubutaliyano. Yes, atemeranya n'Ubutaliyano. Icyo gihe ndabona hari 1917. Unyumvirize neza, 1917 bari bavumbuye rero imprimerie, maze bavumbura imprimerie abanyene mu Budage. Imprimerie nayitogwa 1944. Iyo Johannes Gutenberg naho yagize, naho yayitoye uwo yitwa Johannes Gutenberg, niwe yatoye yavumbuye ukuntu bagwiza impapuro cyangwa bakwandika ku mpapuro muri imprimerie, bakwandika muri imprimerie. Ivrigate mu Kilatini afata gace k'Abaroma, igice muri Bibiliya cy'Abaroma. Abadagi batangura kugisoma, n'abadagi batanguye kugisoma, hanyuma haza ikintu cyitwa reforme cyangwa reformers in English, reformers. Hatangura haba aho reformateur baburizina bakwita. Niyo mpamvu unyumvirize neza wowe kuranyumviriza urumurokore, ntabwo uri mu protesta. Twebwe mu itorero wacu ntabwo turaba protesta ndakubara icyo gisigura. Turabakizwa cyangwa turabarokore cyangwa turaberanda. Yes, iryo warifata nawe. Nimba ushaka kuba umukizwa, witwa umukizwa, witwa umurokore cyangwa utumweranda, ikaze uzabona ubuntu bw'Imana. Yesu Kristo akugirire neza. Nuko bita aba protesta. Mu yandi majambo, umuprotesta, umuntu yitwa ngo je suis protestant, bisigura n'umuopoza. Uzakumva ibihugu byinshi bavuga ngo opposition, ngo abantu baba opposition, ngo batavuga rumwe na leta. Wareka utavuze rumwe na leta, wavuga ururimi rumeze gute? Waba uri mu bw'iki? Mu yandi magambo mu yandi mujambo mu Kirundi ni ukugumuka, babaho babuze izina. Rero bace bakora ikintu cyitwa ngo abariterien. Niyo uzakumva hari amatorero ngo bita Eglise Literienne. Ritere kivuga ritere, kivuye Eglise Literienne, kivuye muri ritere, babandi bitirirwa wa Martin Luther. Eglise Literienne ni shengero rya ritere kuko niwe yabatanguje. Nkuko ushobora kumva ngo hari shengero Eglise Alba Prophet Albe, kuko ubwo niwe abayaritanguje cyangwa se niwe afite umuhamagaro cyangwa niwe abafite iki, nuko nguko bagiye bagire. Niyo mpamvu hari n'amashengero zakumva umuntu aba yaritanguje yitwa kibangiste cyangwa kibangi, akaba ari nk'umukongomani. Iryo zina kibangi
Kibangi ni umukongomani, izina ry'igikongomani. Ukumva ishengero ryitwa Kibangi, ukumva hari ishengero ryitwa Eglise Joseph, aratandukanye. Cyangwa ukumva Eglise Gabriel, Eglise Gabriel, Eglise Michel, ishengero Michel. So ayo yose abaho, amatorero yose abaho. So haza rero Mwuka Wera abarakomeza. Icyo dukeneye ni ikihe? Muri iyi minsi turiko turasenga, icyo dukeneye ni ikihe? Dukeneye gusenga tukera, tukezwa, tukareka kuvanga Imana n'icyaha. Icyaha ni iki? Raba shekereya. Listen me. Icyaha ni iki? Icyaha ni iki? Definition y'icyaha ni ikintu wiyumvira. Igihe wiyumviye nabi ubukoze icyaha. Ni ikintu n'ukwiyumvira. Icyaha ni ikintu wiyumvira, icyaha ni ikintu uvuga, icyaha ni ikintu ukora. Ni ibintu bitatu. Unyumvize neza. Ikintu wiyumvira, ikintu uvuga, ikintu ukora. Icyo ni icyaha. Atari cyiza bien sûr. Atari cyiza bien sûr. Niyo mpamvu memereza afa n'abana bariko baranyumva. Wowe ufite abana, harabakunze kuvuga ngo abana n'abamarayika. Yego twese nawe uri umumarayika. Ariko n'abana baracumura. Niyo mpamvu barakeneye kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Barakeneye kubatizwa. Nugira umwana ukaba umaze ukabona agere mu rugero rwo kwiyumvira. Unyumvirize neza. Ari mu rugero rwo kwiyumvira. Ari mu rugero rwo kuvuga. Ariko reka ndakubarira ibanga. Uzahere ku myaka 2. Uzahere ku myaka 2. Ku myaka 2 umwana bavuga, nawe ataravuga wihangane, azavuga mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ntabwo azakura ari nyamuragi, agiye kuvuga mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nuko nguko guhera ku myaka 2 kuduga uwo mwana aba ari umumarayika entre parenthèse, ariko ariyumvira, aravuga, arakora. Nuko nguko Yesu Kristo akugirire neza. N'abana barakeneye yes, n'abana barakeneye ijambo ry'Imana. N'abana barakeneye gukizwa, n'abana barakeneye gutozwa bakiri bato. Niyo mpamvu Yesu Kristo giye cha Yesu Kristo haraje abana benshi, abigishwa barabigisha kora bambye ati no mes amis, no nimureka abo bana banyegere, kuko ubwami bw'Imana busa nk'ubwabo. Kandi utifata ruto nk'umwana, utameze nk'umwana, buri abana barizera cyane. Barusha ibintu by'ibigabo, barusha abantu b'abadamu, barusha abantu b'abakobwa ukwizera. Abana bato nimwe muzana abana banyu mu nzu y'Imana, nimwe muzana abana banyu mu nzu y'Imana kuva ku myaka 2. Washaka no kuva ku ruyoya, washaka no kuva kunda akiri munda, muzane mu rusengero. Ingo mu rusengero hari ikintu cyitwa Sunday school. Ni kuvuga iki? Ni ishuri rya dimanche, ni ishuri ryo kuwa Mungu base. Mvuze Sunday school. Niho bigira ukuntu baramukanya, niho bigira iby'Imana, niho bigira ibya Yesu Kristo, niho bigira iby'agakiza. Yes, zana abana banyu gusenga. Yesu Kristo akugiriye neza. Ku mashengero, ku ishengero hari Sunday school, hari ishuri rya dimanche, n'abazumva ubutumwa bwiza bizagenda neza. Ndagwaye ikaze. Yesu Kristo akugiriye neza. Weri kuranyumva ufite abana wazane. Uyu munsi turi ku munsi wa 3. Reka imbere yuko nkomeza manze ndakwibutse yuko dufite amakoraniro yagutse cyane, dufite amasengesho yagutse cyane. N'umunyeshuri n'abana b'abanyeshuri nawe wabiga muri maternelle uze kubazana. Uyu munsi ndabasengera mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Dukorera kuri CEP Kigobe, ni ku mashuri yitiriwe abashinwa mu Kigobe, Avenue du Cinquantenaire. Abazana na Centreville umanukana kuri Bankobu maze ukinjira indani. Karibu, turaguha ikaze. Ni ku madrapo, nta kikuzibira, nta kindi gikorwa kiriko kirabera, nta wundi muntu uza kuhasanga uretse abaje kuhasenga. Ndaguha ikaze. Abazana na Côte Gare du Nord uburenganye
kaminuza NS ukamanuka ku metero 200 ibubamfu, yes ibubamfu manuka kwibarabara rigana ambasade ya Amerika, uzaba udushikiriye. Karibu Yesu Kristo agure neza. Ni imbere neza na neza y'ikigo bita Fonike, usanga portail yugaye ica yiyugurura, wowe ufite imodoka ikigushikana ku muryango maze uca winjira. Karibu rero Yesu Kristo agure neza. Tuzagutangura neza na neza isaa 4, tuzagutangura neza na neza isaa 4. Amasengesho tuzagutangura neza na neza isaa 4 n'amasengesho gukira indwara, ukubohoka, ubuvugishwa, ubuhanuzi buri authentique. Ndakwemereye buri muntu wese aza kuza, waje kare ni byiza kuza kare kuko tuzaba turi muri small room no avuga ni auditorium ntoyi niko nabivuga. Yes uze gushika kare ufata ikibanza cawe imbere, ndaza guhanurira buri muntu wose ndamuhanurira. Kaze rero Yesu Kristo akugire neza, kaze Yesu Kristo aguhereze umugisha. Ndaza kuhagaruka ngaho, ariko abakeneye umubonano n'umuhanuzi, yes baraza kubona saa 3:30. ukeneye kubona n'umuvugishwa uze kuza, nimba ufite intebe uzuyizanye, protocol ya kwandika ati ndakeneye kubona n'umuhanuzi. ariko masengesho ya rusangi pour tout le monde anywhere ni guhera isaa 4, ni guhera isaa 4, ariko saa 3:30 niwe uzaba ukeneye umuhanuzi uzuzanye intebe, uyihereze protocol. Yesu Kristo araguhereza umubonano. Nayo ubundi kuwa mbere murabizi tuba dufite ikiganiro cyitwa speech time hano kuri radio cyangwa se no kuri internet, kuri website akaburungu Albert TV akaburungu onarenage kigatangura saa 8. kandi imisi yose kuwa mbere murabizi nk'umuhanuzi nakira umuntu umwe guhera saa 8. kuwa mbere twakiriye abantu benshi cyane gushika ku mugoroba nijoro, buri muntu wese tukamusengera tukamuhanurira. Bose bavuye mu madini atandukanye, bavuye mu bice bitandukanye, abavuye ruguru, abavuye hehe, abavuye imwaro, twarose abantu benshi cyane batandukanye bavuye mu nta cyo wimvira guhera saa 8 gushikana saa hafi mu ijoro. urumva wakira umuntu umwe umusengera umuhanurira ugirane. Twarose abantu benshi. Yesu Kristo akugire neza. Mubo twaronse kano kanya harimo ari ko aranyumviriza, Imana imuhereze umugisha. Ni naho twaronse ntahe nyinshi, narose ntahe nyinshi. Yes turi ku munsi wa gatatu. Ku munsi wa mbere narose ntahe nyinshi, hari umuntu yaje, yes araza, izina ryiwe ntajyo mbona, ndi kubona cyane ntajyo uri kuri kuza, ariko reka namutazire Madrid kuko ni Madrid, yambara Madrid, kandi ndi kubona abangaha mu Cibitoke. Yes ndi kubona abangaha mu Cibitoke. niyo yaza araza arambarira ati umva, Imana ishimwe nararonse akazi, naraje urampanurira, hari debushikire, hari tariki 3 z'ukwa gatatu. ndabona hari tariki 3 z'ukwa gatatu turampanurira ati mu minsi nini ugiye kuronka akazi. tinagenda mu kazi nkakamaramo iminsi 2 nkagonga nkagirane sanova pati maze igihe nshomereye. nambwe ati waje kura umuhanuzi w'amahanga, umuhanuzi aruta abandi bahanuzi, tigenda mu minsi nini uzaba watanga akazi. yaratanguye akazi, ni n'umunyeshengero kuko nicyo gihe nta nishengero yarafite asengeramo, ubuzima bwari bwamucanze. So yitwa Madrid. So rero ubari ku kazi ariko arakora. Si ibyo gusa, hari 28 z'ukwezi kwa gatatu ndiko ndakubarira uburorero bumwe mu bundi burorero bwinshi. Uwitwa Remi uramuzi, yes iri zina ntabwo ndikubarira hano, kandi nuje kurenda kubarira ndi kubona ndafite urutonde rw'amazina nzakuhanurira uyu munsi, ufite ama message menshi. So nawe ndamuhanurira ukwezi kwa 4 ugiye kubona ibi nibi kimwe 2 3. nuko ndiko byagenze. Kano kanya turi kuvugana ndamubona Ria Bashikere sika ya mashikoro, ndamubona ari muri Togo, ndamubona Rabashikire ari muri Togo kano kanya, kandi ari mu bihe byiza. Yesu Kristo amugirire neza mu izina ya Yesu Kristo umunyanazareti. ndakubarira ngo aka kanya ndi kuvugana nawe ari mu gihugu ca Togo, ariko kandi ni umurundi wacu. Yesu Kristo akugirire neza, Yesu Kristo aguhereze umugisha. So nako ndakubarira rero, Imana tuvuga ni authentique, si ibyo gusa. ubundi mu kiganiro imbaraga zo muzuko nk'uyu munsi, kandi wewe uri kuratwumva uze gutegura amazi. Yes ikirahuri cy'amazi akunyu ushiremo ankoro, wongera ushiremo imarimwe ry'amavuta, yaraye wakura kuri church, mu kigobe wakura twaguhereza. So ndikubibarira nawe uwo ndiko ndavuga. Yes ndabona ari mu gatunguru, ndabona hepfo mu Carama, ndabona Carama, ari mu Carama nawe. Akakanya kandi ariko aranyumviriza, kandi n'umusabato, vuze umusabato ngira ngo nawe uravyumva. Twese turabasabato kwa gatandatu turazi ko dufite amasengesho yo kwihema, turasenga kandi tubona ubwiza bw'Imana. Yes
nawe rero n'umusabato uco byumva nuko nguko nawe aratelefona ati madamu wanje maze igihe sindakurikiza, maze igihe kinini imyaka myinshi nshaka gukurikiza, ariko ndashaka igitangaza. Ndamubarira hano kuri radio ti wafashe none y'amazi ari mu munyu, ngo yantaye nafashe, ti muhereze afata amazi ashire mu munyu, maze ndayasengera arayanwa. Ubwo munsi nyene byaciye bigenda neza, acarasama. Yaje kumbarira mu mubonano wo kuwa mbere, yaje kumbarira ati nzaza gushima, ntaco mfite, urabona mu maboko nyene wansengera nkabona amafaranga, nzaza gushimira Imana mfite ikintu mfise. Ariko urumva yaraje azanye iyo ntahe, nivyo yari afite n'ikindi kibazo, urumva cakazi cyuko byagenda neza, ico caraciyemo, ariko arashinga intahe, arambara bwo buhamya, tizaza gushinga intahe neza, nzaza kubivuga neza ntekeye, ngemuye, yes, nzanye ituro, nje gushimira Imana. Yes, uvyibuke muri Matayo niho bavuga Yesu Kristo yakijimwe abanyamibembe aza gushima afite ituro. Ico gihe ntiyari kumwe na Yuda, avuga ati no, genda urondere umuherezi mukuru, genda urondere umuhanuzi mukuru mu rushengero, umuherezi iryo turo, maze aragusengera biragenda neza. Yaraje gushima. Ufite umutima wo gushima ni byiza, ufite ituro gishimwe nabyo ni byiza cyane, binezera Imana, bikora ku mutima w'Imana, bituma rabashikira, bituma nukongerwa wongerwa. Ubundi ni byiza kubimenya. Nuko nguko ahandi Samuel 1:9 havuga inkuru ya Sawuli yaragiye kurondera indogobwa zase zatakaye. Ubwo yari afite ikibazo samutime cyari kimubakiye. Yes, yari muri inquiétude y'ivyatakaye byase byo mu rugo, maze bashika mu kigobe barabaza bati none ko twumvishije ngaha umuhanuzi w'amahanga, umwahanura ibintu bikaba, umwahanura ati rabashekera inzige zizakwigumira muri Kenya, nizashika mu Burundi zikigumira muri Kenya, zikarangira muri Kenya, zikarangira muri Somalia. Twaramwumvishije twagenda. Ubundi ari kumwe ati ndo amahame turayazi, ihame mu Gifaransa les principes turazizi. Kirazira kugenda kuraba umuhanuzi n'iminwe misa. Yes, n'iminwe misa. Ni nka kujya ubundi ihame rihari, ntabwo ushobora kirazira kugenda kuraba docteur spécialiste udafite frais de consultation. Naho yo bamuvukana udafite frais de consultation, kubera ubundi nzaba yiriha hajya bahakorera nataho warihinze ari nza yiwe, atasabye credit muri banki yaramugabiye credit kugira ngo yubake inyubakwa nta ngorane, kugira ngo hashike ashobora kuba akoresha igitoro, kuko imodoka zikoresha amazi n'izizuba ntizirashika, nazazi nizikoreshwa n'amarobo ntizirashika. Yes, nuko nguko nawe yakwandikira imiti, nawe yagutuma ibi examine bikoreshwa n'amareactif, bikoresha reactif, byitwa reactif, ama examine bagukoreshereza. So ivyo byose niba ari gukorera kuri gusa, nawe yo bigukora kuri gusa, yagukozishe kuri gusa, kuko urumva muravukana. Yes, ego yakwandikira examine, ama reactif yarose kuri gusa, kuko mu Burundi nta ma reactif dukora, n'abazungu bayadukorera. Unchuti uri kuranyumva, n'abazungu bayadukorera. So n'ama reactif akoresha ama examine kuri gusa. Nuko arakwandikira imiti, nivyo turafise inganda zikora imiti, ariko matière première, kindi bita matière première ntabwo tugikura muri Tanganyika, oya, ntabwo tugikura mu ruzi ntahangwa, oya. Matière première ziva hanze, kugira ngo uwo muti uboneke aba yakwandikiye. So hari yindi yakwandikira specialité hano tudafite muri laboratoire zino mu Burundi, mu ruganda rukora imiti mu Burundi tudafite. So rero akarorero ni yakwandikira umuti bita bashikira augmente comprimé, nguyironke kuri gusa, ugende mu iduka y'imiti, bukindi bavuga ngo ni iduka y'imiti, ngo bayiguhereze kuri gusa, bayiguhereje kuri gusa. N'uwataye garani, uretse ko mu maduka udasanga imiti yataye garani, n'uwo yarawubitse muri stoke hariya wataye garani, ntabwo yawugwa kuko n'uburozi yaba kwishe, nawe yawugwa ntiyagukiza. Mu Barundi nibo tuvuga neza ngo ibyagusa bitera ubwenge, urabyumva wa complete nawe. Rende kukubarira ati aravuga ati hariho umuvugishwa, amubwira ati no, ntabwo twagenda kirazira mu ihame ryo kuba rero umuvugishwa n'iminwe misa. Ese hari cyo dugisigaje, impamba turasigaje, we have it. Turafite icyakane cy'ifeza, n'iki twagenda. Nivyo barabagiye bo bari bafise ikibazo kimwe c'indogobwa, ariko aramubarira tumviriza,
ahubwo mbonye uzaba umwami, aho gufukama gusuke kw'amavuta y'ubwami, ndakwimike ese wimiswe n'Imana, n'Imana ikwimiswe, kuko abahanuzi tuvuga amakuru y'ijuru, twara amakuru y'ijuru, icyo Imana ikugambiriye ko ejo cyiza cejo, maze amusuka kw'amavuta. Nuko nguko igihe uje rero, sico wewe ofisi ikibazo kimwe ariko ugahura umuhanuzi akakubarira andi makuru y'ijuru, ariko hari iki wari ukizi. Sometime aravuga ngo yango naenda kizi cyangwa ngo yango sinaenda kizi. Ukiri kuranyumva rero, ube wateguye y'amazi, kirahuri cy'amazi, ushiremo akunyu gakeyi, ushiremo n'imara ine gute do ya mavuta ya Elayo yava muri Israeli, maze ndakomeza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndakomeza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ntabwo naye bwarangize, naye kuduga rendi kukubarira icitwa papesi ni prophétie authentique précise spécifique. Prophétie authentique précise spécifique. Abitwa ba Jean Claude nabahanuriye bamaze kugenda ku kazi, benshi igituma bishugwa bagaca bagenda, haza benshi bagaca bishugwa baca bagenda kubuzi butandukanye. Ubwo icyo baba baje kurondera byose baba bakirose. Impamvu aho uri uhaguma nuko icyo bagiye kurondera bakubara ati uzakironka ku mehero w'isi, nuko niyo mpamvu ugumuruko. Ariko karibu uzana abana, ndiko ndakubarira, zana abana kuva ku myaka 2, nakware kuva kuri munda, uzane tumusengere. Uzana abana bari mu gusubira ku mashure, uzana abana tusubire tuwasengere kugira ngo bagire ubwenge ku mashure, abatamenye. Ubwo kandi nakubare kudushimira Imana, abana ba UPC baramenye, abana bacu baramenye. So nawe ingo dusengere umwana wawe aho wava hose nta cyaha. Karibu rero Yesu Kristo akugirire neza, karibu Yesu Kristo aguhereze umugisha. Wewe uri kuranyumva, abana ndi kubategurira, baba bana ba UPC ndi kubategurira igikorane kuva ku myaka 2, abo b'imyaka 2, abo kuva ku myaka 2 gushika ku myaka kuduga imyaka myinshi. Nzabategurira igikorane azo bari masaha makeyi, ariko kandi hari ubwiza bw'Imana bazabonamwo. Uretse ubwiza bw'Imana, hari ni rabashikira ndi kumva. Yes, na surprise mu Kirundi ningwiki niki hazaba surprise hazaba surprise kuri any child kuri any child hazaba surprise. So uretse ivuga butumwa, yes, uretse ivuga butumwa, wowe usengera kuri UPC, zana abana ubamenyereze gusenga. Ureke kwidombora wewe wenyene, reka kwidombora wewe wenyene, usiga abana mu rugo. Zana abana basenge bamenyere inzu y'Imana. Sunday school iriho, uko baba bangana kose, urazi ko dufite twebwe abana benshi. Karibu ubazane mu izina rya Yesu Kristo, karibu ubazane mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riravuga mu Baroma ngo se ngo bo kwizera uwo batigeze bumva ubutumwa bwiza. Ni byiza rero ko bumva ubutumwa bwiza. Watumira abantu baba mu ibarabara, watumira abantu bari ahantu hatandukanye. Yes, tumira abantu bari mu ibarabara, tumira abantu batandukanye, bizagenda neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana Data rugira byose izabagirira neza, izabaha umugisha, bizagenda neza mu izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti. Ni byiza rero, ni byiteka, ni by'igikundiro. Ni byiza rero, ni byiteka, ni by'igikundiro. Nshuti mukunzi uriko uranyumviriza rero, ndagwaye ikaze, namaze kukubarira programa y'uno munsi. Uze kuza urabona ubwiza bw'Imana, kandi uraza kuronka amatangazo ya deliverance idasanzwe. Ni deliverance tuzakora dimanche, tuzayikora dimanche ku banyeshengero. Ni deliverance azaba ari ryambere tuyikoze mu Burundi, azoba ari ryambere ndetse no kwisi yabibayeho, kuko ni deliverance ikomeye cyane. Karibu uzabona imbaraga z'amavuta, ariko none munsi uraza kubona imbaraga za maraso ya Yesu Kristo, uraza kubona imbaraga za maraso ya Yesu Kristo. Yes, uraza kubona imbaraga za serumu yo mu mwuka, serumu spirituelle, uraza kubona imbaraga z'amavuta yavuye muri Israeli. Ivyo byose uraza kubibona. So rero kuza uraza kumva urutonde rw'iyo deliverance idasanzwe, iri unique, atahuwe tari bwigero yironka, ishyurirwa rivuye mu ijuru, amakuru mashasha avuye mu ijuru, atari bwakoze amaguru hasi. Tuzayikora dimanche. Impamvu tuzayikora dimanche, tuzayihera donc kuba muri eglise, nawe uri muri eglise waza ukumva uyu munsi uko bizagenda dimanche, kuko tuzayikora dimanche, maze umanze witegure mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Karibu rero Yesu Kristo akugire neza, karibu Yesu Kristo aguhereze umugisha. Benshi abo hanze abihuta baraje barayisaba ati no, turaje twarindira dimanche, turaje kugira ngo udukorere iyo deliverance. So rero nawe wumva wihuta utojindira dimanche, uze
kuza biragenda neza mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Usabonane n'umuhanuzi arakubarira uko wabigenza mu izina rya Yesu Kristo Munyazareti. Karibu rero Yesu Kristo umugisha. Amasengesho no munsi yuzemo ubuvugishwa ibitangaza ndetse urahanurirwa n'ibindi byo mu kwezi kwa kane ku buzima bwawe. Ntusibe rero Yesu Kristo aguheze umugisha. Nuko nguko ndakomeza ndakubarira rero uti nyuma yaho haza abahungu imisore ibiri uwitwa John na Charles Wesley baravukana bararirimba cyane bavuga ubutumwa mu mihanda mu mabarabara atandukanye. Abantu babaravye babita ngo n'aba Methodiste. Wesley yapfuye yiyumva ko ari umwanglika ariko kuko ari abongereza bien sûr, yes, ariko bigisha ukwera nabwo ukuba mutagatifu canke ukumweranda ukwezwa ukumweranda ukuva abantu ari icaha. So nuko nguko kubera iki babita ama Methodiste methode kivuye mu rutonde. Yes, methode ngo turi shengero ry'urutonde tugira ku rutonde. Methode mu kirundi n'urutonde ngo tugira ku rutonde ngo turabantu b'urutonde methode pare methode. Sirifo kuvuga amashini kuvuga amashi, sirifo gusimba hageze gusimba no gusimba, sirifo gutambuka no gutambuka. Nuko urutonde uravyumva nyene abantu b'urutonde ishengero ry'urutonde rigira ku rutonde methode. Nuko nguko ntibabatiza abantu ico gihe abo bantu ba Methodiste ntabwo babatiza abantu nka Yesu Kristo kuko babatiza ku ruhanga. Nabo nyine aba Methodiste babatiza ku ruhanga batarahishurirwa. Ni nkuko hari abakizwa benshi amashengero yitirira abakizwa abatiza ngo ndakwatije mu izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mwuka Wera, ngo ndakwatije mu izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mwuka Wera. Hari amashengero menshi y'abarokore abatiza uko nk'ikimenyetso cy'umusaraba. Ikimenyetso cy'umusaraba ntabwo ari icyaha, nta cyaha kirimo. Yesu akugire neza, Yesu agureze umugisha. Haza rero nyuma haza ababatiste nabo bavuga ngo twe tuje kubatiza nka Yohana umubatizi. Yes, tuje kubatiza nka Yohana umubatizi. Nyuma bumva abavuga mu ndimi. Yes, abavuga mu ndimi bumvishije abavuga mu ndimi baca bivuga ati Yesu Kristo ko yaje ku munsi wa Pentecote, wa munsi mukuru w'iminsi 50, abantu bakavuga mu ndimi zitandukanye. Raba shekere asika ya majikoroya bacavuka rero ngo Pentecote. Yes, Pentecote. Nuko nakubareti turishengero ryuzumwe na Mwuka Wera. Nawe urishengero ryuzumwe na Mwuka Wera. Nawe ubwawe uri ingoro ya Mwuka Wera. Nawe uri mu Pentecote. Yes, ndiko nakubarira. Kaze Yesu Kristo agurire neza. Kaze Yesu Kristo aguhereze umugisha. Kaze Yesu Kristo aguhereze umugisha. Ntabwo uri umunyasinagoga. Oya. Sinagoga nakubari wishize icyo bisigura. Karibu Yesu Kristo agurire neza. Karibu Yesu Kristo aguhe umugisha. Uri ingoro ya Mpwemu Yera. Uri ingoro ya Mpwemu Yera. Nawe karibu uri mu Pentecote yunze umwe na Mwuka Wera. Urabana na Mwuka Wera, urabana na Yesu Kristo. Ikaze. Nuko itangwa ishengero ry'Yerusalemu riraba ryamwishi. Haraza abanglikani, haraza abaluterienne, haraza aba Methodiste bo ku rutonde, haraza ababatiste, haraza abiwacu. Nyuma haza abakarismatike nabo ni navuga eglise nabi impano zitandukanye bakoreshwa ibitangaza. Iyo ni second reform tange deuxième réforme. Haraza abapostolike aribo apostolike nkuko yatanguye mu gihe cya Yesu Kristo. Hari ministeri zitanu. Reka ndakwitse ministeri zitanu. Hari ministeri y'intumwa, hari ministeri y'intumwa cyangwa umuhamagaro w'intumwa, hari umuhamagaro w'abahanuzi abavugishwa, hari umuhamagaro w'abungere abashumba, hari umuhamagaro w'abavuga butumwa, hari umuhamagaro wabigisha. Yes, abo bose iyo ni imihamagaro. Ariko itorero nyene rikorerwamo harimwo abadiakre, harimwo abakubura, harimwo abashinga naye bishengero. Yes, abo bose babamo. Yesu Kristo agure neza. Nuko nguko itorero rirafise umumatirite navuga rirakuze. Nta dini na muyani majambo ugiye kubiraba ukuri nukuhe. Nta dini riruta irindi. Nta rindi rirusha irindi imbaraga uretse ko bivanye n'ababa bari muri ayo ma eglise. Umuntu ni wa wundi uwavutse niwe yakuze. Bisigura iki ngo Pentecote ngo umunsi bose baba hamwe. Ishengero rero mvuga umutima wawe. Ishengero ndiko ndavuga umutima wawe, ndiko ndavuga wewe. Ndavuga ati wewe ntabwo uri nka wa wundi ntabwo wavuga ngo wewe urusha imbaraga uwundi. Nawe uri ingoro ya Yesu Kristo. Nawe uri mu Pentecote yunze umwe na Mwuka Wera. Karibu Yesu Kristo agure neza. Witegura
ikigira kive mu ijuru, uritegura ikigira kive mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Yesu Kristo arakuzako, Yesu Kristo arakugirira neza. Ikaze rero, Yesu Kristo aguhereza umugisha. Ndari kukubarira ayo mabanga y'ijuru, n'amabanga adasanzwe, n'amabanga akomeye ku buzima bwawe, n'amabanga ahindura ubuzima bwawe. Aka kanya turiko turavugana sikaya bashekereya, mu mwanya turabahereza umwanya wo gutelefona, ariko mu mwanya ube wiyegereje ca kirahuri kirimo akunyu gaceyi. Yesu Kristo aguhereza umugisha. Ntabwo turi kwakira amatelefone, turaza kubabarira nimero ya telefone tuza kubahereza. Ndaza kubabarira umurongo wa telefone nza kuguhereza muza gukoresha. Ndaza kubaha umurongo wa telefone, ndabaha umurongo wa rewo. Ni vyiza kumviriza, mwebwe yigiye muba muri ko muragira, ni vyiza kumviriza. Sindabaha umurongo wa telefone muza gutelefonako, kubera iki utangura gutelefona kuri 75 10 ubusa kubera utangura gutelefona kuindi mirongo. Ntutelefone kuindi mirongo, umviriza ndaza kukubarira. Guma kuri radio, guma kuri mudasobwa, ndakubarira nimero uza gutelefonako. Ni vyiza kumva ama instruction ko nabivuga mu gifaransa, ni kumva amaherekezo iko ndiko ndakubarira. Yesu Kristo akugiriye neza, Yesu Kristo aguhereza umugisha. Nari kukubarira ube wateguye icakira uri kimwe amazi, ntuze kumbarira, ntuze gutelefona. Hari ukora samara araza gutelefona ngo sinanyoya, ngo sinateguye ikirahuri cy'amazi, kandi ndiko ndabivuga. Nahereye kuva ngitangura ikiganiro ndabikubarira. Nico cyatuma utabirondera ni igiki. Ntuze gutelefona rero utabikoze. Ndiko ndakubarira, manzi uve kuri radio rondera ikirahuri. Umwanya urazimbye, kandi umwanya ni w'agaciro. Wewe uza gutelefona iki nagikoze. Yes, nuko nguko Yesu Kristo akugiriye neza, Yesu Kristo aguhereza umugisha. Ndaza kubarira n'abaza gutelefona abaribo, nabaza gushinga intahe, nabakeneye ko tubayobora. Yes, nabari kure cyane, unyumvirize neza, nabari kure cyane bakeneye gusengerwa bagakira, nyuma bahijiye gukira bagaca borungika ishituro gishimo nabo baza kugira. Kandi Yesu Kristo aguhereza umugisha. We Breze aho uri ngaho Bubanza Prito mu Kayanza, Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Nawe Alex aho uri, Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Nawe Christophe aho uri, Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. N'abandi Imana ibagire neza, Imana ibahe umutima wanyu yifuza. Umugisha w'Imana ubabeko mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Yes, Imana ikugiriye neza. Nawe Ange, Imana ikugiriye neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Yes, aho uri nihene mu kinama, Imana ikugiriye neza. Message warungitse yarashitse. Yesu Kristo akugiriye neza. Yesu Kristo akugiriye neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu Kristo akugiriye neza mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Nuko muraza gutelefona, ndaza kubaha nimero muza gutelefona. Ntiwandike message, telefone ntabwo ziri gusoma message, ariko kandi harabona hanuriye haba kuri radio birasohora. Wigore ushiramo amayinite telefone. Nyene wewe naguhanuriye birasohora kuri radio. Ubuza amayinite yo gutelefona, kugira ngo iyo ntaye yawe isagize n'abandi. Uzaronka ishimo urungika kugira ngo haboneka amapire ya mikrofone. Uzarungika kuri limikaci cyangwa kuri eko kashi amafaranga twagura deterja. Uzarungika ishimwe amafaranga twagira. Ubu ngubu turi mu bwubako, turi mu gushaka kugura ikibanza. Ni ibikorwa bibiri. Yes, ifo difference ni ibikorwa bibiri. Kugura ikibanza no kubaka ni ibikorwa bibiri, ariko byose vyitirirwa inyubako. Rero hariho n'igiseke uyu munsi, igiseke kirahari cy'inyubako. Yesu Kristo akugiriye neza. Usanga abajijwe protocol bazaba bazanye ibiseke bibiri, igiseke cy'inyubako n'igiseke c'amaturo. Amaturo byose bazana amanuze yagize amaturo. Ivyo hageze uwiteguye, niba ufite ikiro cy'umusumari, ikiro kimwe cy'imisumari, urubaho rumwe, uwifise biri physically ubizane. Are imwe, are zibiri, are zitatu, kugura are zibiri zitatu uze kuzana. Yesu Kristo akugiriye neza. Njuti unyumvirize, ndakubarire neza. Njuti ndakubarire, twaratanguye, turi mu gihe nabi hano ndabikubarira ko tribulation yaratanguye. Mu tribulation ni iki? Ni hamwa gishengero. Ihamwa gishengero ni iki? Ni antichrist. Ni kuvuga abakorana na Luciferi, abakorana na Satani. Ni ikihe icyo bazakora nabikubariye ko byatanguye? Nuguhama abantu bakora bemera Imana, abakozi b'Imana. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, maze guhama abakozi b'Imana, mu kintu bavuga ngo umuswa ngo urondera, ngo ujya ngo umuhini urondera iki? Isuka.
yes ngo umuswa ngujye umuhini urondere isuka ama eglise azafungwa ndi kubikubarira iteriyo azakugagwa ndiko ndabikubarira ntuzagire ngo muvuge haruzo w'amahanga ntiyabivuze ntuzavuge ngo maruzo w'amahanga ntiyabivuze niyo mpamvu tous les lundis à partir ya 14h le prophète est là je suis là ndi hajye kugira ngo ndakwakire uko mwaba mugana kose ena kugira ngo ikibazo cyawe ndakigukemurire welcome ubu kwa gatandatu nta mibonano gitanga tuba turi mu masengesho samedi nta mibonano muhanuza gitanga tuba turi mu masengesho ni kuwa mbere unyumvirize neza ni kuwa mbere ela nawe woshika saa 2 nta ngorane sinzi kuzava ku kazi saa 3 z'ijoro uvuye ku kazi saa 3 z'ijoro désolé ariko akazi gahera saa ngapi birazwi ko gahera saa 11 no kuvuga uciyuza 17h30 18h uzahansanga bizagenda ariko saa 3 noheza akazi saa 3 ntuzanonga ku munsi wa mbere kandi nta kikubabaje uzaba ugize nta kikubabaje uzaba ufite abari mukiranyana kano kanya bari kunyumviriza bari mu bihugu bitandukanye bari kunyumviriza Yesu Kristo abagire neza Yesu Kristo abahereza umugisha hazagera igihe n'uwo munsi wo kuwa mbere uhapfe I tell you ndiko ndabikubarira nese ndiko ndabikubarira hano ntuzagire ngo ntago nakubariye fata ku kanya rero akana kajyo keza ku buzima bwawe ufate ukoresha ku kanya neza kuwa gatatu tuba dufite amasengesho meza karibu bigende neza mu izina rya Yesu Kristo ariko ndaye kukubarira ni byiza yuko twubakira inzu y'Imana twarubatse amazu yacu twarubatse ama etage yacu twarubatse ubwato bwacu twarubatse amavewiti yacu ayo mavewiti ntabwo azadutwara mu ijuru no ijuru ritoyi iryo juru ushaka kujyamo ritangura uryubakire ngaha ku isi niba ufite inzu y'amabati 100 iyumvire ko ufite inzu y'amabati 100 ese ijuru nkeneye kujyamwo nakubaka amabati angahe nabiri niwubakira ingoro y'Imana y'amabati 2 uzaja muri ako kumba k'amabati 2 amabati 2 ubwo sinzi ko wajyamo kagororoka imvura iguye yakunyagira ariko wubatse amabati n'amabati 10 cyangwa 20 wajyamo ndumva wajyamo nyene kameme ndumva wajyamo ugakwira niwe wenyene ugira ikintu ukoreye Imana naje ubwanje personality ndiko ndakubarira nzakora icyo gikorwa kuko nzihishurirwa riri mu ibanga nzibanga ririmo naje ndumuhanuzi uri kumva nzagikora unyumvirize neza Salomoni yarubakiye inzu y'Imana yarubakiye ingoro y'Imana nakwari amateka ifite agaciro 175 miliyari $175 nuko wewe nihagera ko upfa uzavuga ngo witavye Imana abantu ntibazareka kukubera ngo witavye Imana witavye Imana yahe iyo mana zaba witavye n'Imana yahe mbege ngo no mukutayivuga uzawateguye gehenomu ni umuriro mu muriro ntiwubaka ni umuriro nyene umuriro ntabwo wawutegura ntabwo wawubakira nta muntu arubakira igicaniro umwambi uzaba warawiye akami kaguturira uwakakije kera ntabwo nakwara ngo wigurira akami oya muzane mu nzu y'Imana mugabo nimba ushaka kuvuga ngo Imana yago ugiye mu nzu y'Imana warayubatse uzakwigumira muri ibyo wubatse muri ayo maetage wubatse muri ayo mavewiti wubatse ahubwo bazaguhame muri ayo mavewiti hariho umwarabo yari yubatse amazu ngaha kunahangwa urenganyikiraro cyane hangwa ngaha uzahabaza ubakorera ikigo bitapi yari umwarabo yari avuze ngo jya hanze apfa yari umukire yigira ngo numugwiza atunga ngo ninapfa imva yanjye ntibazampamba mu butaka sinkeneye kujya mu butaka nkene bazampambe hejuru nimva iriko hejuru ko yagiye afite ni deni leta baramuhambye ko yari yubaka imva hejuru baranayimuhambyemo Michael Jackson ko yari yaguze imva mu kwezi hejuru bazamuhambe yari yatanze amamiliyari n'amamiliyaride ko yari yararozwe barayimuhambyemo baramudugaye kumuhamba hejuru mu mva ntibagiye kumuhamba mu mva iyo umaze gupfa ntumenye baguhamba niyo vewiti ntuzimenya n'izarizo ntumenya n'uwazitwaye ntumenya n'ukuru bazigaburanye yes I tell you ntumenya na wamaze gupfa ntumenya yuko banaguhamba no mu buterere
Numenya ko baguhamba hariya mu Kanyosha mu Ruziba. Numenya ko baguhamba ku Mpanda. Nta n'ivyo umenya. Kuko wamaze gupfa. Wabiteguye ibihe? Wateguye he? So, nakajo keza rero ngo ivyo ubwami bw'Imana bugirane ngo burabandanirwa. Ubwo numva wabandanirwa nyene wagira imbaraga zo kwirukanga ugakorera Imana ukazana iyo misumari. No ikiro cy'imisumari nangaye bambare ngo ni 600. Ni 600. Wabuze 600. Kubuvuka nta bintu nta muceri w'600 urajya. Nta nyama nta mabrochette z'600 urajya. Wavuga basi nagura ikiro kimwe inzu y'Imana ya UPC Kigobe. Ntiwabaye umugabo se? Ntiwabaye umugabo? Ntiwabaye umugore canke? Ntiwabaye inkumi canke? Ntiwabaye umusore canke? Nuko guko ngo babyinshi bazabazwa byinshi, ababiki bazabazwa biki. Umve n'abatunze amafaranga menshi bazabazwa amafaranga menshi nyene. Tinewe ko wari utunze amafaranga menshi yari kuri kode wayasigiye abana bawe. N'abakora Imana uruvyaro rwe ruzasegerereza urayabasigira bazoca bagenda barongora abagore 200 33. Ntari ngorane none bace bicwa n'urumogi n'iki na accident n'ibiki uravyumva nyene bapfe hataragera. Unuva kuzoba bahayiguruzi abo kubashigikira no kwagira urukingo wateruye amafaranga ukayazana mu ngoro y'Imana tukayubakira ingoro y'Imana nziza cyane. Kandi nkuko nabikubariye tuzashira ko amazina y'abantu bakoreye amafoto yabo n'amazina bibukwe. Azaba ari umunsi w'intore bazakwema bimuka intore azaba ari intore kandi bizagenda neza mu izina ya Yesu Kristo mu Nazareti. Ubu kano kanya ndi kukubarira I tell you ndiko ndabikubarira n'umuntu yahoze ari president yitavye Imana. Sindakwarira igihugu ariko n'umuntu yahoze ari umukuru w'igihugu maze Imana iramuhamagara kubera atigeze akorera Imana, atigeze yubakira urushengero Imana. Ndiko ndabikubarira urumva yari ariko bimeze nka bya bindi umworo n'umutunzi Lazaro yavuga ngo reka ngere ko bari abo kwisi. Wewe Imana yaramuhaye amahirwe umuka wiragaruka abera baruti pa question korera Imana. Narabibonye ndi kubibona imwemu yiwe mvuze imwemu yiwe cyangwa umuzimu wiwe ucyo byumva nyene wo bari kumwe. So korera Imana cha wimvira umuzimu urinze wemera ukabarira umuntu tikorera Imana ukaza ugatanga ubutumwa tikorera Imana. Bari abantu bakorera Imana je ndi kubibona ntabyo gushishitira. Be serious. Wabwiza ukuri be serious tikorera Imana. Udakorera Imana urumva bitendeka hivi na hivi. Gukorera Imana rero ni by'agaciro. Ukumva ubikore uri kurakorera Imana ko ubinezererewe. Ukumva uri kurakorera Imana yuko ubinezererewe. Wahiga wanigana. Abantu bari muri Korea barateye imbere. Hari amahoteli akomakomeye. Sinzi ko ibujumbura wewe ufite hoteli ugendamo kugira ugende muri ascenseur ufite onda telecommande ugeze mu cyumba umukuguru ukora kuri telecommande ndiko nakora telecommande ugeze mu cyumba kwatsa amatara telecommande kuzana igitanda telecommande koga dushe telecommande ukoga dushe mu gitanda wari bwayibone wari bwayumve. Ariko yana amahoteli y'abarokore muri Korea ndiko ndakubarira barateye imbere. Abagwiza tunga baho abantu barongora ibigo bya telecommunication, abantu barongore ibigo by'iruzeye, ibigo bitwara amato, abayobozi bakomeye les DG les quoi. Yes none nawe uri umuyobozi bagwaye umuyobozi. Hari umuntu twigeze guhura umviriza ukuri yambari umviriza ngo ikintu kizakwemeza uko baguhaye decret presidentiel nguzagira abagore 3. None ko mu Burundi amategeko yemera umugore umwe gashaho abagore 3 ngo nico cemeza ugaca umugurira imodoka 3. Uri kuranyumva wagize abagore 3 ngabura imodoka 3 mosherame suko
ahubwo urose decret presidentiel warondera urushengero turiko turubaka akira icemeza ko narose decret presidentiel nuko nagura imifuka igihumbi y'isima, nuko nakora iki, nuko nagura izo modoka zitatu, urwo rusengero rukaza rura transporta izo modoka zikaza zira transporta abakiso bavuye agosha droite, bava za ruziba zahe, bava kure mu micungara itandukanye, n'abava ruguru Gitega, baza baraza. So Yesu Kristo akugiriye neza, Yesu Kristo aguheze umugisha. Uradufasha rero dutegura igikorane mu Cankuzo, uradufasha dutegura igikorane iwanyu mu Kirundo, uradufasha gutegura igikorane ni uburyo, uradufasha dutegura iwanyu igikorane mu Rutana, uradufasha dutegura iwanyu mu Kayanza igikorane. Hari abantu bakeneye gukizwa, hari abantu bakeneye kuva muri polygamy, abantu bakeneye kuva mu ngeso mbi, barakenewe. Rero wowe uhavuka uradufasha dutegure kugira ngo n'abaho bakizwe cyangwa bakira agakiza. Yes, wabidufashamo rero ko je mu Cankuzo ntahonze, je mu Kayanza ntahonze, je mu Kirundo ntahonze, je w'Ingonzi ntahonze. Uri kunyumva? Ntahonze. Ariko wewe haze wahategura bikagenda neza, wahategura ugategura igikorane, abantu bagakizwa, abantu bakakira agakiza, tukababatiza, maze nibwo butumwa bwiza, nibyo bikorwa byiza tuzovuga, nibyo bikorwa byiza ngo mugende muhindura intara, mubwize ubutumwa bwiza mu ibihugu, mugende mu bihugu, mugende hatandukanye, mubwize ubutumwa bwiza, abizera bakabatizwa, barakira ibyo byose, barabikira ibyo byose. Yesu Kristo akugiriye neza, Yesu Kristo aguheze umugisha. Wamaze kurondera umwanya uri kwihuta, fata cya gikombe batuzamurira ku karirimbo, maze ufate cya kirahuri cyawe, batuzamurira ku karirimbo. Ndasengera icyo kirahuri cy'amazi ufite, ashizemo akunyu n'amavuta. Data mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ndasengeye ayo mazi, ndategetse imbaraga z'umuzuko zijiremo, ndategetse imbaraga z'igitangaza zijire muri ayo mazi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Unye ayo mazi aravyara, unye ayo mazi arasama, unye ayo mazi abona akazi, unye ayo mazi abona amafaranga uhereye none iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ayo ni amaraso ya Yesu Kristo. Unye ayo maraso ya Yesu Kristo akira ingeso mbi z'ubusambanyi, akira ingeso mbi zo kwiba, akira ingeso mbi z'ubusuma, akira ingeso mbi zo kuraguza, akira ingeso mbi zo kuroga, akira ingeso mbi z'ishari, akira ingeso mbi zose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, zo kurongora abagore 2 3 4 5, zo kurongora abagore 2 3 4 5, zo kugenda ashurashura buri mwuka bibi yose kunyoya amaraso ya Yesu Kristo. Ayo maraso ya Yesu Kristo arimo imbaraga, ayo ni amaraso ya Yesu Kristo arakiza, atuma umuntu agira akazi. Uyanyoye akeneye abakiriya abona abakiriya, uyanyoye akeneye promotion abona promotion, uyanyoye akeneye amafaranga abona amafaranga mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ayo ni amaraso ya Yesu Kristo akiza ingwara zose, akiza ingwara y'umugongo, akiza ingwara y'amafyigo, akiza ubwandu bwa sida, akiza diabete, akiza hypertension, akiza intandara riya bashekeria, akiza ingwara y'amafyigo, akiza gute, akiza ingwara ya rheumatisme riya bashekeria, akiza ingwara yo mu ruti rw'umugongo, akiza ingwara mu biba by'irondoka, akiza infection vaginale, akiza infection urinaire, arakiza ingwara yo kurukoba, arakiza ingwara y'amasinisi sinizite, arakiza ingwara y'amatwi, arakiza ingwara yo mu muhogo, arakiza ingwara yo mu mugongo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Arakiza ingwara yo mu mahaha, mu bihaha, ingwara y'inkorora, ugukorora birarangira, ingwara y'umururumbo, ingwara y'ubushuhe, ingwara y'ubushuhe, ingwara y'ubushuhe, ingwara yo gutakaza inguvu. Ayo ni amaraso ya Yesu Kristo, ayo ni amaraso ya Yesu Kristo, ni igitangaza, yirukana buri myuka mibi yose, buri daimoni zose, bereye kuri Jiri Subiani, Jini Maimuna, Jini Mahaba, Jini Sharif, Jini Mauti, Jini Makata, agatunzi, igifaru, akuta hasi imbaraga z'ubufururozi, akuta hasi imbaraga z'ishari mu izina ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndahezagiye ndabutunga imbaraga z'umuzuko zazuye Yesu Kristo ku munsi wa 3 ziyinjiyemo ziyakoreremo, imbaraga z'umuzuko zazuye Lazaro amaze 4 ziyinjiremo, imbaraga
zazuye amagufa maze imyaka na mirere avuye muri Prophet Albert ziyinjiremo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mwuka uri gukora igitangazo rero none iteka ryose. Amen, amen, amen. Gotomera wihuse 1 minute amasari kutujana pe wihuse. Gotomera umunota umwe tudepoze ikirahure cyawe maze tugiye dusenge. Urazamura amaboko yawe maze urasora impwemu cyane mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Yes, urazamura mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Yes. Ego shirikira uri cyawe ku ruhande, uzamura amaboko uhumirize ku maso yawe usubiremo uti mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mwami Yesu Kristo, usubiremo amajambo ya ndiko ndavuga. Mwami Yesu Kristo, ndakira igitangaza, ndakira gukira uyu munsi wa none. Nitwa umwere, nitwa umukire, ndabyara, ndabona amafaranga, ndabona ubutunzi, ndumukizwa, ndumugororotsi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ibyananizaga amasheke yose nagize ntazakongera uhereye umunsi ndakira igitangaza, ndakiriye mwarishasha, ndakira ibiza bishasha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndakira umunezero, ndakiriye amahoro iteka ryose. Vugira amen. Sangura rero usore muhemu mu izina rya Yesu Kristo. 1 minute, ubwira 1 minute uhagaze usore towa sasa rimwe kabiri gatatu towa sasa. Ufite cyarondera arabikora. Rimwe ndaharura ndashize kuri chronometre. Sora mu izina rya Yesu Kristo. Sora mu izina rya Yesu Kristo. Sora mu izina rya Yesu Kristo. Yes, uri gusora. Batuzamura ku karirimbo ndi kugira chronometre umunota ugize cyamfyonda, ubwo duca dukomeza n'ibindi mu izina rya Yesu Kristo. Cyangomeza mpanura mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndakomeza guhanura mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Umunota umwe batuzamura ku karirimbo. Usora imwemu mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Usora imwemu mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Raba shikiriya sika yavuki. Wamvugira amen. Wawicaye ndi kuvuga umviriza irindi banga ngenda kubarire amabanga ashika 2 cyangwa 3 cyangwa 4. Umva ukabuzi ukaba ufise uri umuvyeyi, unyumvirize neza. Ukaba uri umuvyeyi afite raba shikiriya umwana n'umwana niko. Ukaba uri umuvyeyi ufite umwana ari mu higanwa rya Miss Burundi kugira ngo azatahane iriya modoka. Ndabona hari imodoka nziza kandi ifite agaciro. Ukaba ufite umwana cyangwa umugenzi umwipfuriza cyangwa umushakira umutelefone bunyene umubarire tumva unyarukire mu Kigobe turondera umuhanuzi uti hajya umubarire umviriza kuri umubarira utugende hajya ejo hari kuwa kabiri tihajya kuwa kabiri wari ejo utubaze umuhanuzi hajya ejo kuwa kabiri wari uti ubaze umuhanuzi yitwa Alba umviriza tumurondere agusuke kwa amavuta kugira ijya modoka uzayitahane. Wabyumvishije umubarire nimba ufite umwana niba ufite mwene wanyu mareti hajya wari ejo kuwa kabiri turi kuwa gatatu twamaze kwinjira ku munsi wa gatatu hajya ejo wari uri kuwa kabiri ugende ubarondere ati uhabarize umuprofete ndonde umuprofete yitwa Albert ngene tubonane nimba uyikeneye kuko mbona muri 15 si byose mbona muri 15 mbona harimo n'ufite agasheve naturel mbona harimo n'abagize amadefrisage abashizemo ibintu biriya babita ngo defrisage batsimishatsi siko nakora none ndikubona mugene na volcano ntugere na volcano uze gufata taxi umubarire ndikukubarira ati okay ni modoka yanditse ko volcano unyumvirize neza tigenda uyu munsi nyene uza utaza ndavuga uzatwara iriya modoka
uyu munsi wewe uza gusenga nakubariye uze kuzana abana kuva ku myaka 2 kuduga n'abari mu nda zana tubasengere amashuri azatahura mu ndwiza so biragenda neza aho waburi hose ingo nakubariye no munsi mfite ama message y'abantu benshi haraza kubuvugishwa haraza kubukira ingwara yes biraza kugenda neza uvyitegurire uze gutwara ya maraso ya Yesu Kristo uze ubishoboye byinshi ubishoboye wavyiteguriye utavyiteguriye uraze kuza it doesn't matter so uze ne amavutura yatahana wamutamana urawutahana so uze kuza ariko umuka wuvugishwa uragaragara uyu munsi I tell you don't worry umuka wuvugishwa uragaragara uze kuza rero uze kuza witeguye ubishoboye utabisheguye kwitegura nta kibazo kandi Albert TV nizabiri nabikorera Albert TV kwizaba iri kwiragira kibiriraho ubishoboye kandi uzabuje imbere y'Imana uzabuje kuraba muganga rutabandi baganga uzabuje kuraba specialist rutabandi ba specialist uze wambaye neza abarundi twambara neza yes twambara neza ubishoboye uze wambaye neza uze wambaye agahuzu keza kuko ni muri VIP nahantu heza nahantu habereye nahantu Imana ikorera nahantu Imana ivugira so niwaza wambaye waneglige no pourquoi tu néglige ntabwo uzabuje mu matete ntabwo ari mu ivumbi so uza witeguye wambaye neza nakorera tutabura amasengesho saa 4 ku Kaburungu saa 3:30 ukeneye kubona n'umuhanuzi afite intebe aze kuza protocole baramwakira biragenda neza mu izina rya Yesu Kristo uzanye izanyu biwe by'inyubako yantererano y'inyubako Profete ndamwakira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti karibu Yesu Kristo aguhereza umugisha karibu Yesu Kristo akugirire neza ubuvugishwa ugukira ubuhanuzi kumva n'amabanga y'ijuru icyo ni cyambere ikindi cya kabiri munyumvirize neza abantu bari ngaho ku musenyi wa Mpanda fais attention niko bavuga mu Gifaransa abantu bari ngaho ku musenyi wa Mpanda cyangwa ibubanza ndi kubona hari umuntu yes yigira ngo no umusenzi kazi akavuga ibintu bihushanye il faut faire attention nta muntu yanza kubesha nta muntu yanza kubarira ngo agomba agende mu ruyigi itike yo mu Cyanguzo iracyari ku 13 arero turi university mu Cyanguzo nta misozi iriyo basengerayo mu ruyigi nta misozi basengera iriyo umusozi ni mushaka umusozi wo gusengerako uraza samedi mu Kigobe mu gatondo hazaba hari umusozi haba hahindutse umusozi umva bigusaba amatike umva bigusaba ikindi biki so rero hari abantu muri kino gihe narabihanuye iriora defo prophète efo prophetess hari abahanuzi kazi b'ibinyoma bagwiriye abahanuzi n'abahanuzi kazi b'ibinyoma bagendagenda mu mihana bagendagenda mu bantu bateranya bababarira ngo ibi n'ibi bababarira ibintu byo guteranya meshere zame fais attention nubona umuntu ariko ariyenzereza ingo mu Kigobe usaba mubonano kuwa mbere n'umuhanuzi w'amahanga azakubarira amakuru y'ijuru atagisabye ndakwifuriza kuhaza nahantu heza nahantu utazo burakandagira naso na nyoko ntarakandagira uzamuzane ku buntu heza cyane uhageze umenga ugeze mu ijuru uraza abo baza ubujorijori yigira ngo n'umuhanuzi washaka kugenda mu ishyamba ryo mu ruyigi azoba agiye kubaturira ntiyabaho uzoca ufata umushikirize polisi naye abahanuzi bafise aho bakorera dufite aho dukorera office nakubare ingo uharabe ni heza ikibazo cawe Imana ikugukemurire umuhanuzi akigukemurire hamusubira inyuma uza kubarira ngo amafaranga ngo ngere ku musozi wo n'umusuma I tell you n'umusuma imisozi iri he
ko nakwari ko mu kigo ko ari umusozi ingura ubona hari amafaranga bagusaba mbari cyane cyane abantu bari bubanza ubwo nabandi bari ahandi nako bari kwaza kwaduka refo profete abavugishwa b'ibinyoma mu Kirundi ntukabumvire ntibazakwica hari n'abazakora imigambi ya satani bazakuduroga bazakwica no kuyahura inyubako ni inyubako twagutumiriye utereye ku nyubako ninuze yiwawe nineza yiwawe n'inyungu yiwawe telefone dutanze ni 29 13 ni Eco Cash 29 13 44 22 niyo telefone mu telefonako Yesu Kristo abahereza umugisha Yesu Kristo abagirire neza 79 13 44 22 niyo telefone twatanze nuko nguko unyumvirize amazina bemuritse unyumvirize hari abantu amazina hari witwa Nduwayo hari witwa Nduwimana hari witwa Nzitonda hari witwa Ndikumukiza hari witwa Niyo Nshuti hari witwa Niyo Nkuru hari witwa Manirambona hari witwa Minani hari witwa Tuyishime hari witwa Nduwimana hari witwa Prida hari witwa Nahimana hari witwa Nakarutimana hari witwa Ndayizeye hari witwa Sibemana wiyumvise izina ryawe ntusibe ndiko ndakora ama message ari authentique hari witwa Nije imbere hari witwa Kabavamwo hari witwa Ndabirorere hari witwa Sabimana hari witwa Niyongere hari witwa Mihigo hari witwa Nshimirimana hari witwa Nkuru Nziza hari witwa Nimbona hari witwa Ikakoze hari witwa Manirambona hari witwa Tuyishime hari witwa Irakoze hari witwa Ngendahayo hari witwa Kwizera hari witwa Ndayishimiye hari witwa Irakoze hari witwa Ndayishimiye hari witwa Nime hari witwa Uwimana hari witwa Rukundo hari witwa Butoyi hari witwa Maniragohoha hari witwa Bizimana hari witwa Ntirenganya hari witwa Ndakarutimana hari witwa Nkuzimana hari witwa Nsabimana hari witwa Niyonzima hari witwa Nije imbere hari witwa Manirakiza hari witwa Kraveri hari witwa Claude Raba Shikiria hari witwa Goreti hari witwa Maria Raba Shikiria n'abandi hari urwaye ugenani ikibazo ca hepatite aze kuza hari umuntu afite ideni umuntu aze kuza ariko aranyumva you listen me niko nakubari uze kuza ukeneye usamubona udasabye umubonano nta cakirimo utabishoboye nta cakirimo ariko ndiko ndavuga abo bantu hari muri mwebwe hari ukeneye akazi uze kuza mbore ko baranyumviriza uze kuza biragenda neza n'abandi nako ari umunsi n'umunsi udasanzwe Raba Shikiria n'umunsi w'imboneka rimwe tuyiteke zingahe tuyiteke kindwi ntusibe tuyiteke kindwi ntusibe usibye uzabura umuhombe Roseti itariki indwi nusiba uzabura umuhombe niteke zingahe ni 7 okay ni 7 nusibe rero Yesu akugire neza Yesu aguhereza umugisha reka twakire uwa mbere ku murongo abatelefona dukeneye intahe abatuyobora canke abari kure dusengera badashobora kuza aro Shalom ninde gabanyiradiyo radio ishire kure amayeko ari kuzamwe
Allo? Shiramo amayinite, ushiramo amayinite, ushiramo amayinite. Sebutanef nimero natanze umurongo umwe. Sebutanef 13 44 22. Natanze umurongo umwe, ntabwo natanze 200 cyangwa 3. Mirongo 79. Reka twakire umunywanyi kuri telefone. Allo shalom. Amahoro Imana bane nawe. Nida dutelefone. Ego. Twayasengeye. Shiramo umunyu ugotomere byarangiye. Uri telefone uri? Sawa biragenda neza. Turakomeza tubakira abandi. Telefona ushaka yes, ushaka kudushingira intahe, ushaka ko tumuyobora aho dukorera, ushaka kuza uyu munsi, yes. Ushaka kudushingira intahe yakiriye kuri radio canke yaje mu rusengero wa telefona Yesu Kristo kurire neza. Ubundi amazi wamaze kuyagira, wamaze kuyafata, wamaze kuyanwa, wamaze kuyanwa. Yes. Wamaze kuyanwa kandi aragukorera igitangaza mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Umurongo wa telefone ni 29 13 44 22 uruguruye. Na reka twakire utelefonye. Allo shalom. Urinde vuga cyane bakumve inta yawe. Silvestre. Uri hega Silvestre? Mukamenge warakize. Yesu akugirire neza, Yesu agumugisha. Amina ndaje mu mwanya fayi. Karibu Silvestre, karibu. Mwamaze kuvyumva Silvestre Mukamenge kandi aza kuza ashimira Imana yarakize ubwo witegura uje kuza biragenda neza mu izina rya Yesu Kristo. Karibu rero, Imana niyo kwizerwa mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Karibu ubona aho Imana ivugira, ubona aho Imana ikorera ku buzima bwawe. Uyu munsi ndakubariye nuza urahanurirwa ronka makuru y'ijuru. Navuze amazina menshi. Uko muzaba mungana kose ndabahanurira. Ushike gusa kare kwisaha saa yine top udakeneye mubonano umuhanuzi, ukeneye mubonano umuhanuzi ushike saa 3:30. Upime amasaha ushike saa yine ukeneye kuja mu masengesho ya rusange ya bose. Allo shalom. Sabwe? Telefone ufite amayinite, udafite amayinite. Ubwo manzi imbere yo gutelefona manzi urabe muri telefone kufite amayinite akwiye. Niba uri 500 cyangwa 1000 ha mu telefone. Allo shalom. Shalom. Ninda du telefone? Numva ko yarotswe. Niyo mizimu ushaka tuyikuremo kuri telefone. Ntabwo nkuramo imizimu kuri telefone. Uramuzana. Uraza gusaba mubonano, uraza ukuntu bigenda, urashika protokole, usaba mubonano bakwandike kuwa 3 barakubare ko bigenda. Hama uze witwaje uraza gutahana amavuta, uramutwarira amavuta yerayo. Nivyo ngivyo na serum na amaraso ya Yesu Kristo. Sawa Yesu akugirire neza. Karibu. Turakomeza tubakira. Umurongo wa telefone uruguruye 29 telefone ukeneye ko dukuyobora, ukeneye kudushingira intahe Imana ibyo yagukoreye uruwakure cyane, udashobora kuza telefone tugusengera ikibiriraho maze kuri telefone nyene uzaba telefone ko urunga ikituro kuko nugera kwa muganga. None kwa muganga wari gutanga umuriyoni ishimwe, ureke kuritanga ishimwe kugira ngo tugure ibisumari cyangwa tugure amapire meshereza amino kameme. Ivyo tuvuga uravyumva nawe. Allo shalom. Amen. Ninda ari kudutelefona? Kwa Busigo n'amahoro.
nta mutwaro munini ubaho imbere y'Imana byose nubusa niki ushaka udusengera imbarira waraje se n'abadayimoni uraza rero n'abadayimoni n'abazimu si abadayimoni gusa basanzwe ahubwo mbona ari imizimu uraza tukugire deliverance uraza biragenda neza ndi kubona agashomeri ndi kubona bidafadika ni byose ivyo nibyo kwere n'ubundi ikintu mu mutima ukiza ibindi bintu kwere wanyoye amazi harimo wakunyu oya kwere amazi sinayibwa nafatiye ikiganiro kimaze fata rero umva ufata umwanya uri kushigenda amatelefone ari kunshaka ari meje fata amazi ushiyemo akunyunywe hama ibisigaye uraza kuza biragenda neza mu izina rya Yesu Kristo akabaje umutima kazindura amaguru turakomeza tubakira umurongo wa telefone 1913 abava imubimbi baraza Pasikazi araza abava igitega abava imwaro abava muri zo ntara za ruguru bagakoresha amatike ubushize n'uwavuye ukiranyara yaraje aro shalome amahoro y'Imana bane nawe udutelefone uriye witwa n'udutelefone uriye niyongere mu kajaga niyongere mu kajaga ubaze ku mashuri y'abashinwa mu kigobe barahagushikana we vuga uko nyene ku mashuri y'abashinwa mu kigobe shirema akantu k'abashinwa gusa uzaba hageze abatoshobora kugira bashobora kwandika nimero za pasiteri ushobora kumubaza akakuyobora aho bukera guhera nka saa mbiri n'utelefone bunyene ni 77 nimero ya pasiteri manza muyumvirize 77 Nui telefone ku nyene uyi telefone ko nibwamara guca nka saa mbiri ubwo nivyakunda 77 55 20 ndasubiramo 77 45 55 20 reka twakirunda ku murongo wa telefone alo shalom alo ninda dutelefonye udutelefone uri hese wifuza ko bane gukorera iki ni ntahe ni iki cyangwa ushaka tukuyobora nashaka mu nsengere tugusengera iki se ndonka amafaranga akazi none uza kandi mu nsengere ndonka amafaranga nubake umviriza muhungu uzatanga igira 10 utemeye gutanga igira 10 ubwo ntabwo ndagusengera ngo n'amafaranga igira 10 ni imbuto ifasha wewe ifasha wewe ni ko mbona ninde yagiye gufumura iwanyu ayibukina nyara ninde yagiye n'umufumu kuraguza uravyumva ndabyumva iyo ugiye kuraguza usigaye ubutunzi bwawe amafaranga yawe aguma agenda umva wanyoye amazi yegome iyi nimero wayanditse yegome ngira ngo usengere ubona amafaranga ubone nicyo gukora uri kunyumva ariko urose ibihumbi 100 ibihumbi 10 si ibyawe uzacu byohereza kuri telefone mu izina rya Yesu Kristo Nazareti ndavuze ngo aho uri shize ibiganza byawe ubutunzi n'amafaranga mu izina rya Yesu Kristo Nazareti wewe wari kuri telefone uri gukiranyana ususubira telefone mu izina rya Yesu Kristo umwanya turacha office iminota iracari yo ndayibona wamasaha ni wihute kugenda ubusubiye inyuma gato alo shalom alo oui shalom ninde dutelefone atanazo dutelefone uri he kuri kote boni hafi uraza kuza ngaho mu kigobe hari umuntu ari kuri kote bataze mu kigobe ku mashuri y'abashinwa uraza kuza na musengera mu kibanza ciwawe karibu yesa kugire neza turakomeza tubakira ku murongo wa telefone 2913 karibu abari kure abari hafi karibu ntusibe turi roseti vuga ngo roseti wumve vuga ngo roseti Imana yaremye imisi ngahe nide yande ndaguhaye ntabwo yaremye imisi 2 reka twakira ku murongo wa telefone aro shalom mukabezi vuga nyarutsa abari kuri telefone ni benshi none wamuzana uwo mugore wawe ndamusengere kuri telefone none muri kumwe none wumva ndamusengere gute mu telefone mubareti fata ikirahuri cy'amazi ubunyene
ashiremo akunyu agotomere hama nugende naho nyine uzomanza unywa amazi none umva ushaka sami ndagutegura uri ku kazi undi ari mu nzu none ushaka aronka inda ya muka wera kameme sawa mubari yabikora ubunyene hama nugenda uzomanza unywe uzaza utore serum hamunye muce mubonana se finish sawa yesa guhezagire turakomeza tubakira telefone ni 75 79 13 94 92 turi gukoresha umurongo umwe s'il vous plaît turi gukoresha umurongo umwe 79 13 94 92 nawo umurongo wa EcoCash nawo umurongo wa EcoCash nindangiza ndaza kubahereza ndi mukurangiza ndabahereza nimero ya Mikash ariko kandi ababariye ni nimero ya pastor mushobora gutelefona ko nyuma ni 77 55 tumaze kuva muri studio tuva muri studio 6 murashobora kumutelefona kugira ngo abayobore ariko iyi yindi mirongo ntizabikwirakora 79 ni ari Mikash nza kuguhereza reka twakire undi ari ku murongo wa telefone Allo Shalom amahoro imana bane nawe ni ndare telefone uri he muri disi ni hafi ko mugana shaka musengere cyane nakunda umuyoga cyane gose aho mungagara none ntiwoza none sinzoga gusa mbona n'ibindi bikunda ntabyo navugira hano kuri radio nandi waza se uraza kuza mu kigobe karibu uratwara amaraso ya Yesu Kristo inyota pi karibu mu kigobe sayine turakomeza tubakira murongo wa telefone ni 79 13 44 22 79 13 44 turakomeza tubakira ku murongo umwe gusa wuguruye 79 13 44 22 utelefone ureke kubipa Allo Shalom utelefone ureke kubipa Allo Shalom oui Shalom ninda dutelefone uri he utelefone uri he mungagara aho ni hafi uze kuza ndakubarira n'ibindi ndakubarira n'ibindi uze kunywa amaraso ya Yesu Kristo sefine birarangira ubukene burakuvako inyatsira kuvako amafaranga kakuyongana birakuvako n'ibindi ndabikubarira ntabwo nabikubarira kuri radio turakomeza tubakira ku murongo wa telefone 79 13 44 22 karibu umuhanuzi akuze ntabwo afi byavuze ntabyafa kuko bari kora dukwikira baba bari muri Amerika inshuti zanyu imiryango yanyu baba bari ko barabumva Allo Shalom amahoro imana bandi nawe ninde turi kuvugana udu telefone uri hehe mu kibitoki cya Rugombo cya Bujumbura wifuza ko bari gukorera iki uraza kuza abacenge cy'ibitoki baraza kure he yitwa gwiki nakubwiye ko nitwa Fanuel mu kibitoki cya Rugombo ikomine ndazibona ni Mugina ni Rugombo ni mugwi fataye na Bukinanyana sivyo nivyo okay hanyuma umutwaro yego amayinite Fanuel amayinite aramuheranye afite umutwaro w'urugo ariko watekera wakwitora ukatekera ukaza hii mugwi baraza bazanye inoro ibujumbura baraza bazanye inoro ibujumbura wakwitegura nawe ukaza ukarondera itike ukamanuka ibujumbura ukamanuka mu kigobe Yesu Kristo agurereza Allo Shalom Allo oui Shalom ni radio telefone uri he witwa nde wifuza iki nifuza ko musengera ndakwaye none urwaye ariko uterere avec ikigobe se ni hafi muntu w'Imana ni hagufi nishobora kuza none wanyoye amazi ari mu munyu ni make nta kibazo washize mu munyu sori mwe mu cyuro gatatu uhema cyane inshuro zitatu okay umva umeze gute icekinge wumvirize
uze kuza mu kigobe, uze kuza tukarangiza agasigaye mu izina rya Yesu Kristo. Karibu Yesu Kristo agure neza mu bitaro. Igihe wumvishije mu bitaro, ugiye mu bitaro vya mbere akakubara ngo ibitaro biruzuye, ngo ibitanda biruzuye, burya ibitanda biruzura nabo basohotse ibitaro, ibitaro biruzuye bakurungika ahandi, uragenda ahandi. Karibu rero, Yesu Kristo akugirire neza. Aro shalom. Oui shalom. Ninde telefone urihe? Igiza akaradiyo kure, igiza akaradiyo ku ruhande. Bosco mu Kinama, ni gutega Bosco ngaho mu Kinama. Alo mu Kinama, tubarire duga kwijambo. Alo Bosco. Aga telefone ubwo yagiye kwigiza telefone, ubwo ni birere, ni network. Network. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, network yareho yinjire mu izina rya Yesu Kristo. Okay. Alo shalom. Winina du telefone. Inde. Oya kubashinwa, uvuga ku mashuri kubashinwa mu kigobe. Aba ni drapo ry'abashinwa n'iryo Burundi. Imbere ya Fonike, ikigo bita Fonike. Fonike ni ikigo gitanga amafaranga mu makomine yacu yose buri mwaka amafaranga menshi. Fonike naho nyine birafatanye na Fonike. Ni barabara igenda rimanuka kuri ambasade y'Abanyamerika. Hari ishami rya banko buni ucumanukira. Nta numwe atahaza ari bajaje n'uwikinga n'uwamaguru, umubare ati kubashinwa. Wavuga ku mashuri y'abashinwa baca bakurangira. Nta hari ama etage meza amabati atatu. Washitse na ucu bibona ati sinde mu Burundi ndi mu Bushinwa, ariko ni mu Burundi mu Kigobe. Turakomeza tubakira. Umurongo wa telefone ni 79 umurongo umwe turiko turakoresha ni umurongo wa 79 reka twakira uri ku murongo wa telefone. Aro shalom. Amahoro y'Imana bane nawe. Ninde dutelefone? Manuel mu Ruziba. Namahoro y'Imana bane nawe. Biragenda neza, nurangiza declaration urakora nta kibazo. Wanyoye amazi ari mu munyu? It's okay. Madamu wawe ubushize namusengeye ntiwashize idahe. Ndihavuze idahe kandi muri kumwe. Ariko gutatubariye ko yakize none urumva ifare kutubarira. Yarakize Imana ishimwe, n'abandi bari kuvyumva kuri radio no kuri Albert TV bari kubikurikirana. Yesu Kristo agure neza. Kwa muntu usibe, urazi ko dufite deliverance ikomeye cyane, wewe bizagenda neza. Dimanche. Karibu Yesu Kristo abagire neza. Nkabitsa yuko dimanche abaza kuzuye umunsi turabibabarira, ariko dimanche ni deliverance itari bwabe. Azaba ari rya mbere iyo deliverance tuyikoze. Azaba ari deliverance tuyikoze. Turakubarira wowe uza kuza uko tuzayikora nabishengero, nawe uri umunyeshengero. Karibu Yesu Kristo agure neza. Uzana abana, uzane utumire inshuti n'abagenzi, bazane mu nzu y'Imana mu kubaka urusengero. Niko bigenda. Aro shalom. Oui shalom. Amahoro y'Imana bane nawe. Nina telefone uri? Uraza kuza rero. Karibu Yesu akugirire neza. Imana ishimwe. N'abandi bari kuvyumva haba kuri radio haba kuri Albert TV bari kuvyumva ibitangaza Imana ikora. Imana rero ifite imbaraga. So Imana rero yagukoreye igitangaza uri hiyo all distance. Numara kuza amaso mu yandi, mukibana n'amaso mu yandi, murumva yuko biza kubidasanzwe. Karibu rero Yesu Kristo akugirire neza. Ni mu Kigobe saa 4 kubashuri abashirwa mu Kigobe. Yesu Kristo akugirire neza. Yesu Kristo agoreza umugisha aho wabara hose. Byarangiye infection wari ufite yavuye ku buzima bwawe. Reka dukomeze twakira. Telefone ni 79 Aro shalom. Aro shalom. Ninde telefone urihe? Kibitoki cya Bujumbura cya Rugombo, ariko mbona ari Bujumbura.
aha wifuza iki uvuze ngo vuga cyane none kubigutoza ku rusengero navuze sengera bakure barashobora kuza nabo nyene bakize bakaronga ikigira 10 none utaguze ntuze ntiwoza mu kigo bisayine karibu biragenda neza Yesu Kristo aguhezagire wewe Fabrice ugiye gutelefona ego naguhanurire ndi kubona akazi ninguhanurira akazi ni TikTok sinzi ko nabivuga mu kirundi TikTok mu kirundi ni ngwiki urantunga kirundi bwo kiragoye hari ibintu amajambo bazungu batuzaniye ni profession authentique précise spécifique Melchior uzabaze iragaba Melchior yaraje ndamusengera no mu protocole niwe yibereye ku kazi kandi bimeze neza alo shalom oui shalom yashomereye indwi imwe alo shalom amaro imana bane nawe ariko ndi kubera irigaba Melchior atakigira 10 niyo mpamvu ni yakene ni washomera gute impamvu ushomera ugakubitika ukwezi amezi abiri ujya ni kibuto zana utere imbuto yawe ahantu hamera mwivu giza alo shalom ninde turi kuvugana ego ifuza iki none kubera gutoza kana ndisa waza kuri eglise ukajya amaraso ya Yesu Kristo ya amaraso ya Yesu Kristo yonyota byose n'inyatsi n'ibindi byose n'ibigwara basi nabivugira ngaha n'utoro naho babara udusonga byo ntavi navuga none kutaza sari kuwaza vraiment quand même saine karibu ego karibu turabakiriye telefone turakomeza tubakira ni 19 13 42 karibu muje kuza biragenda neza uraza kunywa aya maraso ya Yesu Kristo uraza kunywa amaraso ya Yesu Kristo uraza kunywa amaraso ya Yesu Kristo alo shalom oui nina du telefone idefonse mu telefone muri hehe mugihosha ni ngaho haruguru yo mu kigobe uraza kuza kuri eglise saa 4 wifuza ko ariko uraza kuza ku rusengero ndashaka kuza ku rusengero se tuza ku rusengero dutangura saa 4 amasengesho ya bose karibu Yesu agure neza idefonse biragenda neza mu izina rya Yesu Kristo mu ya Nazareti biragenda neza ugwaye amasinizite ugwaye asima ugwaye igwara ziriya gwara zose yaba asima yaba igwari yari yose urabona ubutabazi uyu munsi alo shalom oui nina du telefonye ego mu telefonye muri ega Ferdina uri hehe none ga Ferdina uri hehe hitwa ngo iki ndahazi hose ibonga ndahazi none hano n'abantu bava imutamu urahumva bahora baza none ndiwoza uza muri ku kazi alo uraza gusimba saa 4 it's okay uza gusimba unywa amaraso ya Yesu Kristo utware n'amavuta ndakubara n'ibindi biragenda neza karibu Yesu agwire neza Yesu aguhezagire turakomeza tubakira umurongo wa telefone ni 19 yes turakomeza tubakira abakozi ba imbaraga z'umuzuko ndetse n'abantu beti vinibesha alo shalom amaro imana bane nawe ninde telefone uri he mubwiza ni hagufi ego uraza kuza ego umugwayi arahari ruguru afite amugwayi guhera mu mwaka w'ejo kwezi k'umunani mupfaniki ni umugore wa ukuri data wacu uraza rero ku rusengero uraza kwandika ibintu biti bisabo uraza kubyandika uraza gusaba urupapuro n'ikaramu urakwarira ukuntu byandika wandika ibisabo byiwe arakira ntugire ikibazo turaza kumusengera arakira wowe uze kuza gusa umusubire mu kibanza bica bigenda neza
karibu telefone ni 19 13 24 22 ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura icyari kikurije cyose nta bandi bujumbura bakiruha bagifise ibibaruhije nta bandi bujumbura mu ngo zabo zibaruhije nta bandi bujumbura abana babo barahuije abo bemeze neza rero wewe gifite akantu kwa gatatu haza abantu bafite ibibazo yes tukubita hasi buri kibazo cyose haza n'abantu bakeneye uvugishwa na dimanche zahanura ariko dimanche ni deliverance yo hanze bari deliverance special y'abanyeshengero ariko nawe uri umunyeshengero karibu uze kumva uko bizagenda alo shalom oui shalom ninde du telefone inde ego ego sinakuronka umwanya kubera narose ikiraya gitoyi ariko rero mfise ingorane yuko ndanga gukora ikintu kenshi ndacika intege zigahera mu nzira sinavyumva utanguye gukora ikintu n'ibiki tanguye akazi oya ntubona uko mvuga ntanguye gukora nk'ikintu kimfata mu bantu ni nk'umwuga okay dimanche none urakora nakazi ukora gushika na dimanche uzaza dimanche saa 2:30 ku madrapo petite salle karibu dimanche tuzagikemura bizagenda neza kora akazi alo shalom twakiri ubundi ari ku murongo wa telefone alo shalom amaro imana bane nawe yego agitaje gutambuka usanga yo kaguruka kameze neza atambuka nabi uretse twaramujyanye kwa muganga ariko abamugorora ariko nanga ntagihinduka uraza okay uraza umutorera amavuta bamushire bamubwira kuja kwa pomade ujya mugwaje uraza umutorera amavuta umushire c'est fini uraza umutorera amavuta c'est fini ku mashuri abashimwa mu Kigobe bacoze baza baramusigaza ku maguru c'est fini Yesu agure neza Yesu agumugisha Mariko 6:13 ngo basiga amavuta ku bagwaye benshi barakira basiga amavuta ku bagwaye benshi barakira ijambo ry'Imana rikambarira ngo nugwara uzatumeko umushinga ntaye cyangwa umuhanuzi mwishengero amusengere amusiga amavuta yerayo ako kanya nyene azocaba alright reka twakire umuwundi munywanyi ari kuri telefone alo shalom amen nida du telefone du telefone uri hese wampanda kumpanda ni muri Bubanza kubona kumba ngo musengere no kwinda bizibazo byinshi cyane abantu baranyakirisa ngo ndumurozi agomba ngo musengere umva muko itore urondere uze witeguye urondere itike n'amavuta yatwahana ndagwira deliverance ntabwo ari wewe ndakubarira umuntu nuza kuza uyu munsi cyangwa uzazira ndakore umuntu wiwanyaroga makabikwitirira uri kunyumviriza ndeza kukubarira ati ni nakaroga akabica bikwitirira agaca gushira ku isanamu wewe ire chef ari hariya agakoresha abakozi wewe rero abantu bakakubonamo iyo shusho kuko yabigukoresheje ni nayo ndiko ndakubara ni nayo deliverance tuzakora ku munsi wa Mungu sikaya bajigerea tuzabakora abantu deliverance ariko wewe kubera ruguru ndayigukorera nta ngora na runo munsi ari dimanche binarangira ndabakubarira ati ni nakaroga ezo dimanche saa 2:30 mu gatondo karibu Yesu aguhezagire amen karibu Yesu akugire neza karibu Yesu akumugisha karibu ushobora gutelefona twakire uwanyuma kuri telefone ariko kandi akore bimenyeshejwe tutarakira uwanyuma kuri telefone no kuyu munsi amasengesho tuza gutangura saa 4 ku kaburungu ushike saa 4 ku kaburungu ndagusavye ushike saa 4 ku kaburungu wenda keneye mubonano ukeneye mubonano n'umuvugishwa afite intebe bien sûr ashike saa 3:30 ashike saa 3:30 bacambwandika basi acarindira nuko biza kugenda saa 4 zuba dutanguye gushikana saa 9 cyangwa saa 10 buri muntu wese araza kubona icyo umutima wifuza araza kukironka
karibu uze witeguye biragenda neza. Wowe nawe ukeneye guterera inyubako yaba kutugurira gufasha mu kugura are canke imisumari canke indiki nawe turakwakira. Karibu Yesu Kristo agure neza. Nawe uze wewe witeguye ukeneye amaraso ya Yesu Kristo urayabona, ukeneye yes yamavuta y'imbaraga urayabona, ukeneye wa mutamana urawubona. Karibu turagwaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Nabari amazina navuze amazina abantu mfite ama message ndaza kuguhanurira deliverance raba ingwara zirakira biraza kugenda neza. Wewe uze kuza ushiki ku mwanya gusa saa 4 top biragenda neza. Abantu b'Imana ne bazaba bari baragufasha kandi uraronka icyo umutima wawe wifuza. Rero tuze gutangura saa 4 samedi. Abanyeshengero n'abazaba baje uyu munsi bakeneye kuza kwihema nabo turabakira. Abazaba baje uyu munsi turabakira. Dimanche tuzagira deliverance y'ishengero y'abantu bose, ariko uyu munsi tuzaza kukubarira instruction kuri bizagenda kugira ngo uze witeguye n'ibyo uzaza uzanye dimanche bien sûr kugira ngo tubwiriye deliverance ikomeye cyane. Azaba deliverance ya mbere ibaye mu Burundi, ibaye no kwisi yose, kuko ni ibanga ryavuye mu ijuru. Niyo mpamvu nakubari haroje gutelefona mu wamagiriza ngo numurozi ntaze no kuroga ntaze n'ivyari byo sinabivuga byinshi ivyiwe nuko arararota araragwana baramukoresha mugabo bagaca babona niwe no kumufunga bamufunga kandi atariwe. Rero iyo deliverance kandi no muntu wo muri famille ye ni muntu wo muri famille yewe nzamumubarira rero tudinaka koroko ariko igikuru bizaba birangiye azaba yabohotse. Rero uze kuza namaze kukubarira dimanche dutangura saa 2:30 muri petite salle ku madrapo nyene na VIP. Karibu tuzagira ubwiza tuzagira ubwiza bwinshi, uzabona uzahanurirwa ubuzima bwawe buzatera imbere. We abana ntubasivye ndagusura mu ryatangazo nakubarira kandi wibuka kuja kuri wewe zitatu akaburungu Albert TV akaburungu onarenage. Ugiye kuri YouTube ukagira subscribe ya yusabone usanga ko ari ku ifoto y'umuhanuzi, usanga hari ko Albert TV usanga ari ku ifoto y'umuhanuzi ahagaze en costume. Hari abantu babitiriye izina rya Albert bitiriye izina rya Albert kuri izo mbuga zitandukanye, ariko la difference hari nuko bifatanye na website. La difference hari nuko hari ku ifoto y'umuhanuzi nyene, hari ku ifoto y'umuhanuzi. Ariyo mpamvu ubishoboye uca kuri wese tatakaburungu Albert TV ugacugira sabone yo subscribe ufite ndarimwe gusa maze uba wikonexe bien sûr biragenda neza mu izina rya Yesu Kristo. Uze rero tuze guhura saa 4 mu mwanya nakwaye nimero uza gutelefona ko nimero ya pastori umutelefona kuri 77 45 55 20 niyo uza kumutelefona ko mukanya mumaze guca. Ubundi iyi nimero ya telefone nusura ku telefona ko reka twakire uwanyuma adutelefone yari ku murongo ubwo ro wanyuma tumama higwe. Aro shalom ninda dutelefone mu Kiyenzi Rishare wifuza ikirisha kaka mu dusengere dufise imitwaro kirazira kugaba, si byiza kugaba. Wanyoye amaraso ya Yesu Kristo kubera iki notanyo? Fata igikombe cy'amazi ushiremo akunyu ucugotomera ugamburukira abavyeyi ntuzasubire n'ingeso mbi uzihebe bigende neza mu izina rya Yesu Kristo. Imana irakugirira neza n'akazi urakabonye mu izina rya Yesu Kristo. Ndagaguhanuriye ndakabonye mu izina rya Yesu Kristo. musengere nabo tuvuka nabo bose n'abavyeyi banje kora ibyo nakubariye. Manzu ukora ibyo hama ibyo by'urugo bya deliverance y'urugo uzaza mu kigo wenda kuba ari ibyo gukora. Manzu ukora ibyo by'iwawe ubohotse n'abandi bazaba bohotse. Yesu abagire neza, Yesu abahereze umugisha. Turi ku musozo turarangije ikiganiro. Reka tubibutse ko saa 4 ku kaburungu mwaba mushitse twitariki indwi. Ndagusabye ntusibe ntusibe cyangwa usibe ntagorane, ariko ndakwinginze turi Imana yaremye iminsi indwi na wide yade. Reka ndagukosore cyangwa ndaguha inyishu. Imana yaremye iminsi indwi turi set ibisigaye ndabikubarira. Nimushaka ndaguhanurira ariko ingo kandi utumire uzutumiye abantu 2 3 4 5. Hari abatumvirije radio, hari abatumvirije ibyiza byo muri UPC Kigobe, abatumvise ko Imana ikorera mu Kigobe, iba mu Kigobe igakorera mu Kigobe, igatura mu Kigobe, abatumvishije iradi kire kiganiro uze kubatumira abatumvishije muja kuri Albert TV urabona ikiganiro kuri wezi tatakaburungu Albert TV akaburungu onarenage. Kandi uze kuza tujane abana b'abanyeshuri n'abiga muri maternelle bazane saba wese izana tubasengere bakure bashimwa n'Imana n'abantu bakurana ubwenge
bigende neza. Ndabasengera. Ukeneye ko umuntu umuririmbyi, ndamusengera. Umudandaza akomeye, ndamusengera. Uze kuza naho waba ushaka umunyapolitiki akomeye wo mu Burundi canke mu mahanga, karibu ndagusengera mwiza. Yes, karibu Yesu Kristo agurire neza, karibu Yesu Kristo agumugisha. Ndavuze ngo amahoro y'Imana abane na